یتونه بچگی شما رحمت برای لایک سبینا جانی چه سوز سلامتی خوب کراکات سوزم شامدی انشالله سوز هستیم الحمدلله سوز خدا باشه که خدا که سوز سلامتی خوبم شامدی دیم لایک سلام علیکم سوز خوبی چه الحمدلله سوز خدا باشه که خدا سوز نه سلامتی خوب بچه جون پاچ خیلی شی که سلام بابای حاجی میرزا صدیقه میگم میشه خواهر خوشم چخیلن بچه جونم الحمدلله سازن خدا باشه گر تلفن‌ها داداشون خانه درونگی در اومدن چیزی تماشا داره خیر ماشاءالله بهترین سخن که دیلو امسا باشن ترم دختر جان خداوند ساز و بردم و با قوت باشین خوش آمدین همه کسا قصه اسلامی سلام علیکم و رحمت الله و برکت و دوستانی دل دیده سازن خوبین انشالله همه کسا و علیکم السلام و رحمت الله و برکت الحمدلله همه گونی ساز خوب بردم با قوت هستیم خدا که سازی عزیزی دل خواهرک عزیز فرزندکات خوب هستن سلامتی خودت خوب هسته خوش آمدین چیده آدم نیست نه هوی دادم خواه زیرک هوی دادم خیلی می اومده گیستن اومدن نه اومدن خیلی با چی کار کنیم آبتم ها قصه خوش آمدین سبینکه میگه هم قصرم در میکرد گفتم هوی نتون با نمیشوده گفتی گپای کی بهادر کی لومکم قپل افیر نکن سبینکه جان خواهر جان خوش باشین او خونه سوخته میه بازی بو همی سهری مرا حقارت کرد چون چی گپون گفت استغفرالله نامش با به نام کانال من مونده دوستانی با ایمان و مهربانم السلام دوستانی با ایمان و مهربانم السلام عزت شناس و غمبرار و قدردانم السلام شادم از دیدارتان از لطف و از گفتارتان دائما باشید سلامت جانم السلام و علیکم السلام دوستی عزیز دادرک عزیز خوش آمدی یعقوب جان رحمت الله برای بهترین شعر تو بهترین سخنت و شما نیز سلام گرم و جوشان شام جمعه به همتون مبارک باشه عزیزان دل خوش آمدین همه کسا پرستای چلوک السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته نبیره جانی مومچ خیلی سلامتی و خوب کارکات سوزن خوش آمدی شکر الله خوب هستیم قصه اسلامی میگه دینا تو ساعت 4 دوستان بیچاره غم داده خیلی که خدا انصافش بده ما چی بگیم دیگه سپه نوروف سلام و علیکم السلام خوش آمدی دودر جان اکای عزیز سلام خوش آمدین سبینکه میگه یعقوب جان و علیکم سلام خوش آمدی دودر جان قصه اسلامی میگه علیکم سلام اکای یعقوب جان سوز هستین انشالله سبینکه میگه دستگیری همه کسا نوروف میگه سلام علیکم سبینکه بانو سازی خوبی انشالله یعقوب جان میگه او بگی دیگه دوستان تیوی میگه الحمدلله ساز ماما جان آلمانی شما خیلی سازن سلامتیاتون خوبه انشالله خانگی همه سازن انشالله الحمدلله سازم خدا بشکر نبیره جانی ماماش خدا بشکر شما خوب هستین سلامتیاتون خوبه شام جمعه به همتون مبارک باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دودرک شیرین سخن شیرین زبان دوستان تیوی خوش آمدی ساز سلامتیات خوب کارکات سازن بری بالا بگذار یعقوب جان مهمان شوید ماده ناروف میگه همه کسا خوش آمدین دوست الله قصه اسلامی میگه خوش باشی سبینکه پرستای چلاوک میگه خوب هستم ای شما پرسوم یعقوب جان سبینکه میگه و علیکم سلام پرستای چلاوک میگه دل زنده شود شنیده آواز تو را بلبل به چمن پهن کند آواز تو را تا
تا هستی که هستی محفل ما آباد، رحمت گویم تو را و استاز تو را. یعقوب جان زنده باشی ماشاءالله. این قچیز در کلایت چه خیلی میسته گفتی گپای ما آدم که کلن گنبز عقل کلن دوام گردن دو در جان ماشاءالله زنده و سربلند باشی یعقوب جان. یعقوب جان نام ایراستی تا یا که همین خیلی پروستا نام مونده یعقوب جان نام جیانک ماشاءالله نام بهترین. برای جان خوش آمدی سبینکا میگه سلام به همه سازین همه کسا و علیکم السلام دودرک جگری ساز سلامتی خوب عمر جان سلامتیت خوبه اوچه جانت سازه خوش آمدی. وطن تجه سلام علیکم و علیکم السلام وطن خوش آمدید خواهرک میشه دودرک میشه کسی باشی خوش آمدی عزیزی دین ادمی که سازی سلامتی خوبه الحمدلله سازیم خدا باشه گر خدا که سازی سلامتی خوبه وطن تجه خوش آمدی نه کلیتت میتونی بری بالا بگذار سلام به همه سه لایک مقصود نورو و علیکم السلام زنده باشید دودرک خوش آمدی رحمت برای لایک خدا را همیشه خوب و بهترین باشی سبین کبانو. یعقوب جان میگه سروش نه یک خبر خوش دارم امینه را توی کدیم به فکرم ای او خلاص شده دوستان ته میگه بیا که نامش نگیره که به خدا تا حاضر سری مر کدیسته اپجان سوز بردمن لایک قب سوزی اپجانی ما کراوی یوتیوب رحمت برای لایک الحمدلله سوزم که وحدت دلوی خدا که سازی دو درکه پر سلامتیات خوبه سلام انشالله که همه کسا سازین الله نگهبان هر یکی ما و شما سمیه عمر و رحمت الله خواهرک عزیز به شما نیز اینچنین الله نگهبانتون باشه سلامت قبول شید خواهر جان ای بری با بگذار دوستان کسی میشود من هم میشه لایک همراهش مقصود نور میگه قصه اسلامی خوش و بهترین باشی همیشه یعقوب جان میگه کمی میشه ما هم میشیم حاجی میرزا میگه سبینکه برای جون گفته بابای غریبا کانال شام بخیر برای غریبا کانال بخیر شام شما نیز بخیر باشد برای غریبان کانال خوش آمدید در جون سوز سلامتی خوب است شب جمعه به همتون مبارک باشه شکرانه الله مورم سوزیم رحمت عمر میگه همتون در امان الله مونین ما با میام انشالله اگر امی طرفو دا باشم پرستای چلاویم که زنده و سربلند باشی رحمت الله برای دستگیری دو درک نبیره جون امامش ممنون یعقوب جان دو جان قصه اسلامی میگه شما را مکه جان عزیزم یعقوب جان سبین که میگه من سعید هشتانی این دویم کانالم من شما دا داونا شیدگی و مپا جان سعید هشتانی راست دیگر من دارید نیسته به خدا اگر شیدگی باشی من نشیده باشم اولش که پیشکی بخشش میپرسم اگر شیدگی نباشم نه که اگر من شیدگی باشم کسی دا بعد کانال شیدگی نمیدونم با ای اگر یوتیوب چی نکده باشه بسیار چیورا و دلیل که ایچ کدیست ادپیسات کدیست اگر شیده باشم ادپیسات نشیده باشم دو در جان من دیگه اگون چی گفته نمیتونم برای غریبان کانال چورم لایک زنده باشید لایکت قبول شید چی باید به کلیتی نه که سبینه جان چو کدی دوستان تیوی میگه سبینکه سلام علیکم سازی سلامتیت خوبه وطن تیجی میگه حاجی میرزا من شدم 354 دو مقصود نور میگه اکی عظیم با بیاین سبینکه میگه در غریبی گشته رنگ زرد آوردهیم در سر قبرم نشین و یک دم فریاد کن ماشاءالله همه دلی ما غریبا رو کاری که ریش دو در جان زنده باشی رحمت الله برای بهترین شیرت حاجی میرزا سیلکه میگه سلام علیکم سوزن خوبین سلامتی خوبه فرزند ای چی شید بود وای نیست چی اینترنت دینازا خوب کردم دماغ اینترنت گم شده اینترنت هست؟ چی به مدن نیسته با؟ کی را نخواندم اینترنتم گم شد نوشیدگیش حاجی میرزا سیلکه کده سلام علیکم میره خوندم اوجا خیلی روی کردم ندیدی برات جان سبین که میگه دوستان عزیزم همه کسا
یک اعوذ بالله بسم الله گویم که همه جینای کافران جینای کافر نتونند در آمده خواهش قصه اسلامی میگه اپجان همورا ای بیگانی برای مجبوری یک آدم داده هندوستان تیوی میگه انشالله که حالی او را انشالله نگاه کنه به نزدیکی چی میشود وطن سلام سازین سبینکه میگه 7 کلاس اسروف 20 شدم رحمت برای دستگیریتان حاجی میرزا میگه دیدم سبین چوه خیلی کدی دوستان تیوی میگه کدامید نشیده باشی کمین مانه با 5 کانال میگم وطن تیجه میگه اوکی رحمت بابای حاجی مقصود نوروز یاد از کوهستان میکنیم ای عزیزان در غریبی عمر ما برباد رفت که از وطن دور آرزوی تاجیکستان میکنیم ما یعقوب جان زنده باشی دودر جان بله خاکی وطن از تخت سلیمان بهتره میگن هرچند میگن که ان گردی و من گردی گردی سری من گردی هرچند که در غریب باشیم با یادی تاجیکستان میکنیم انشالله نصیب کرده باشه به وطن بر میگردیم خدا خواهد به روزگی خداوند علیکم سلام اکای بهادر دوستان تیو میگه بهادر در جوبی که من ندیدیمش نیویدیم کشیده بهادر چی اوکی رحمت بابای حاجی مقصود نو رو میگه کی اکای بهادر السلام علیکم من ندیدمش دیگه 586 سعید 89 شیدم شما هم بشین حاجی میرزا میگه خوب کردم سبینکه میگه با چی گپ شد اکای بهادر سازی سلامتیت خوبه نامی کانال تا علیش کرده ای کنی بهادر یعنی هسته سومه جان سازی انشالله سبینکه میگه سبینه ممبری یک باری دیگر کنی اجینه چه دوستان تیوی میگه یا شوخی کدام بهادر میگه بهادر تیوی در جود کی اومدی که من ندیدم تو سلامتیت خوب کراکات سازن دو در اکیپش شوی جمعه مبارکت باشه خوش اومدی دو در جون نکی کسی که لایک نجم کده مرحمت یا برای ببروین امون لایک زیر کنین با فکرم که مرا خورسند میکنین رحمت سوز خواهر جان سمیه عمر با میگه چیزای مفید قطعی پروگرامیست نیسته ادمین که نه نیومدن حالی انشالله که میوین سلام به همتون بهادر میگه و علیکم السلام دو جان خوش آمدی بود که خدمات بالای دیده همه کسی عزیزان دل خوش آمدین حاجی میرزا برادر رحمت برای دستگیریتون کمین مون و 5 کانال میشنتون برادر حاضی وطن تجه میگه سوز ایوچه جان نچسبیده است ایمه چسبیده بود برام میگم سبینکه میگه سلام و علیکم السلام خلیگم بهروز دادر جان سلامتیت خوب برکات سازن شام جمعه مبارکت باشه بری بالا بگذار پناهتون بر خدا همه کسا گجا میره بهادر باید پناه اگر تانم حاضی میام انشالله مایلی کدومید که میرید پناه شما به خدا خداوند بزرگ مهربان نگهبانتون باشه وقت داشته باشه مرحمت افیر باشه بیاین رحمت برای دستگیریتون یوتیوب وحدت دو من شدم مقصود نورف میگه سبینکه بشم ده وطن تیجه میگه سبینکه بانو الله یار و مددگارتون باشد انشالله ما برام کمتر کار دارم خودت رو احتیاط کن یعقوب جان میگه کوب بینیم کی دستگیری میکند رنگی مرغو واری نه پگو چوجه کنی بروم کنکرت نه تا آخر کروای یوتیوب میگه مقصود من سلکتا کو کروای یوتیوب میگه یوتیوب وحدت دو من شدم مقصود نورف میگه صدای زرشان سلام علیکم اپا جان و علیکم السلام خوش آمدی خواهرک عزیز دیده بیا کو خوش آمدی سلامتیت خوب کارکات سوزن خطا نمیکنم دیر میداره فراموشت کردم سلامتیت سازه صدای زرفشون اکجان یعقوب جان خدا یارتون بود مایلش براری کار اکجانم سبینکه میگه بالو ده هست مقصود نوروف میگه 11 لک اینومی ما صدای زرفشان زنده و سربلند باشی لکت قبول کلیت دادم و دینا کلی داری کو سیلکه مونن کرباب یوتو میگه برادر عزیز خواهرکای گرامی سیلکاتون نمونه بالا رفتن التماس اگر ما چی کنم فقط 300 سکونده رویتون میکنم برای که دلیل نمیشه سیلکاتون که مختم دلیل کردم اگه شما رو هم نمیگفتم من شوین مقصود نورف میگه مایل در پناه خدا باشین بابای غریبان کانال میگه رحمت یالو بابای غریبان برای غریبان بابای غریبان میگم برای غریبان کانال میره اگر رفتین در پناه الله باشین شما نیست حاجی 356 قصه اسلامی میگه 355 حاجی میرزا با زنگوله شدم سیلکای دویم کانال من موندم بشه سرزه با 4 کانال دیگه میشمود برادر وطن تیجه میگه
ватан теҷа агар ман шумода нашида бошум ба фикрам шумо шидагие нагуфтед. раҳмат қиссаҳои исломӣ барои дастгиритон. ҳоҷи мирзо мега мақсуд то охира бо нагрези кравави ютуб мега мақсуд айнав канал кушоден қиссаҳои исломӣ мега не ман намегирӯзам то охира дӯстам мақсуд нуров мега ишта ҳастам акай саид. ҳоҷи мирзо мега салом апаҷони қандам сози хуби дилятеҷе. ва алайкум ассалом хоҳарҷони шоколод мармалод қандалот чупа-чупс пахтақанд. хуш омадӣ хоҳараки азиз. қадамот болои дида сози саломатиёт хубе фарзандакҳои талбидагит созан айбари боло бигзар. ҳо аз нав кушодам шаветон дӯстон мешамтон. мақсуд нуров мега 355 ҳоҷи мирзо бо зангула бо комент шудам бародар ватан теҷе мега. ва алайкум салом хуш омадин апаҷони дилияҷон қиссаҳои исломӣ мега 12 лайк дилия мега раҳмати алло барои лайкат хоҳараки апаш зиндаву сарбаланд бошин. кравави ютуб саид бишамада мега ватан теҷе раҳмат бародар мега миннатдорам. ҳоҷи мирзо мега шаветон дӯстон каналам нав кушодам. мақсуд нуров мега агар бишиносӣ ма бобоҷон тағоев. ҳоҷи мирзо мега чин срочно мешамтон қиссаҳои исломӣ мега мардум ҳамакаса канала хабар гирен хабартон мегирам садои зарафшон мега бушен срочно мешамтон қиссаҳои исломӣ мега салом алайкум созин ҳамакаса. ва алайкум ассалом алҳамдулилло мо ҳамакаса хубем созу бардам бақувватем хидакат сози нағзи саломатиёт хубе додараки апаш хуш омади шаби ҷумъа муборакат боша. искандар али муратов кадоме ки лайка зер накада лайк чизҳои муфид қатъи программист омад салом бигин айнуми ман гап нест барои ғарибон канал лекин нашнохтам иншалла ки саломи шуморо мерасонем. мақсуд канала чӣ шид қиссаҳои исломӣ мега 2 соату 30 минут эфир кадом ҳарче дилятеҷа мега мошалло чанд соати додаг агар махфӣ набоша 2.5 соати кадагида ма дина 2.5 соат даже 30 минутам зиёдтара кадам 13 соатам дод. окей ғарибон қиссаҳои номи духтарона навистагиан имрӯз қапидем дигар намедроянд ҳақорат намекунанд. бахтовар мега кошки ку ҳами саҳари дур омада буд никияташ ба номи канали ма кадагихча як гапҳо наисундаки бит субҳоналлоҳ астағфируллоҳ то ҳозира сардардам. салом алайкум. ва алайкум ассалом додарҷон хуш омадӣ қадамот болои дида бахтовар соз саломатиёт хубе коракот созам хуш омадӣ шаби ҷумъа муборакат боша. алҳамдулилло соз апаҷон қиссаҳои исломӣ мега 357 ҳоҷи мирзо садои зарафшон мега сабинка дилятеҷе раҳмат агар мара пурсӣ ма бояд тра бупурсим уқа гӯшта ту чӣ кор кардӣ ира гуфтеста видеора гуфтеста хо кадом ки якам кадом вақте тамошо кадаи ҳамуро мегӯ бемарам бупурсим килои гӯшти ту чанқа уқа гӯшта ту чӣ кор кардӣ хоҳарҷон иша жарид кардӣ уша шӯрбо кардӣ уша шашлик кардӣ чӣ кор кардӣ и думбадум шид карочи авқото. раҳмат зарафшон барои дастгирии ҳоҷи мирзо мега дига ютуб мурғо гум мешаванд. бахтовар мега бахтовар ки будай ӯ бадбахт сабинка мега зарафшон 80 ман шудам жду. мақсуд нуров мега дилятеҷе сози кравави ютуб мега бахтовар қиссаҳои исломӣ мега мақсуд 23 садои зарафшон мега дига ӯ амина памина намедрояд дига бахтовар чихел ҳами саҳари дур омада буд чум чӣ гапҳо гуфтеста буд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату иншалло ки хуб ҳастем ҳамакаса. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату алҳамдулилло мо соз хуб бардан бақувват ҳастем. хоҳараки азиз шумо соз саломатиё хуб коракот созан хоҳари пахтақанд шоколод мармалодум пензаҷон хуш омади қадамот болои дида шаби ҷумъа боша айбари боло бигзар. 13 лайк искандар али муратов зиндаву сарбаланд бошед лайкат ба ҷони дил қабул шид. 14 лайк бошед апаҷона 14 лайк бошед апаҷоне раҳмати алло хоҳараки пахтақанди шоколаду мармалоди сникерс баутим барои лайки мондагӣ миннатдорум. пензаҷони апаш айбари боло бигзар агар вақт дошта бошед. бахтовар як видео накатишон шарманда шаванд қиссаҳои исломӣ. бале хеле одама як видео мекунем ки шарманда шаванд дига ҳамин ютубда даст назананд. соат бита мегум апаҷон соат бита мегум апаҷон не ма чира пурсидам дила 2.5 соат кади чанд соата додак дар болои экран мебура ку вақте бикушиш имрӯз қапидем бахтовар мега бале қапиди чи ба видеошон накади ки одамо бибинам бидонам қиссаҳои исломӣ канал ма удалид шудагӣ паролша намедонам шавен шумо ҳам. мақсуд нуров мега
ассалому алайкум пензаҷон, асал созӣ апаҷони хушрум Сабинка мега апай пенза хуш омадин созен хубен шумо саломатӣ хуб диля теҷе мега ҳоли як видео мекунам бахтовар мега бешухӣ ҳоли видео не аку даҳаму гармиш қапидишон бояд мекадишон дига чӣ хеле ворам чӣ мекунӣ будурӯи хабар бигирен мардум садои зарафшон мега апай пенза созӣ дига кравави ютуб мега Сабинҷон созӣ тинҷи хоҳарҷон пенза мега садои зарафшон раҳмат охира меистам шумодан истин мақсуд норов мега королева ютуб шумо хубен кравави ютуб диляҷон краваб шумо хубен диля мега диля обод боше шукр пенза мега бародар ва хоҳарои азиз дигар ғам намета бахтовар мега кадом зарафшон 86 буша садои зарафшон 86 буша мада кравави ютуб мега дӯстон шавен мада ман ҳам мешамтон тез шавен мақсуд норов мега обод боши апаҷон ба шумо ҳам муборак ҷума раҳмати алло пензаҷон миннатдорам барои табрикотут хоҳараки азиз мақсуд иншалло ма ай ӯ мурғош нестам ки паго отписатсия кунам бе ӯрам садои зарафшон агар хоҳӣ нахоҳӣ кадомет бошен масалан агар ки ба қонун қоидаш нашди серона хоҳӣ нахоҳӣ ютуб отписатсия мекунатон масша қурбоӣ биги дега диля теҷе биги дега офтолиқ созӣ пензаҷон Сабинка мега кравави шукр тинҷ пенза мега чӣ ҳол доред Сабинка мега ёсумани танҳо ки Искандар 696 ман шудам жду вас мақсуд норов мега ҳозир дарав намета соат 3 рӯз ё намета диляҷон ту айгиҷо хабар дорӣ чӣ хел 2 рӯз дамета вақте мекши ку агар ба чи кuni прямой ютуб кунӣ прямой ютуб қатӣ кунӣ ҳамун вақте мекши ку соата дар болои ҳамун чи нишон мета шинохти апай пенза кравави ютуба мега кравави ютуб мега ҳамин хона Сабинҷон фарзандо шукр рафтесте умр ҳамин хона Сабинҷон фарзандо шукр рафтесян умр пенза мега королева ютуб шумо шоира диля теҷе мега садои жду вас кравави ютуб мега не кравави сухан додараки қадрдон хушмади шаби ҷумаам боша дунёи забонҳо айбай хуб аста эфиртона киштем чӣ ҳол доред ҳама каса алҳамдулиллоҳ ҳоли мо ҳамамон хубу беҳтару зеботар аз шумо пурсем шумо чӣ ҳол доред диля теҷе мега ҳамин ёсумани танҳое фикр мекунен духтарай ӯ бача будай бахтовар мега ёсумани танҳо вай мо буне ки барвақт фаҳмида будем ҳамин хел мегуфтам ки бача ҳай вай кравави ютуб ма ваҳда лавой мега хуш омадед устоз пенза мега Искандар жду мақсуд норов мега королева ютуб шоира нест диля теҷе мега кравави ютуб ма давно шидагим ай аввал будум садои зарафшон мега фаҳмо ака созед инҷе пенза мега хуш бошед апай диля дунёи забонҳо мега дар амони алло бошед дӯстон ман як лолая дастгирӣ кунам рава оҳиста оҳиста раҳмати алло шумо низ дар паноҳи аллои меҳрубон бошед хоҳараки қандам пахтақандам пензаҷон худо нигаҳбону ёру мададгорат бошад хелакай нигоҳ ка эҳтиёт кун бо як бор дига хуш омадӣ шаби ҷума муборакат бошад саломатит хубай апай ма тенҷа иншалло кравави ютуб мега акай ваҳдат созен хубен диля теҷе мега эълон пага соати 23 дар канали ман биёин мурғоя мебинен киян бахтовар давлат мега бо мехонам эълон пага соати 23 дар канали бахтовар давлатов мурғоро мебинен мега биёин тамошо кунен майли хай паноҳи худо бошен апай зебо диля теҷе мега шукр диля хоҳаракам ҳаҷот кравави ютуб мега қиссаҳои исломӣ ман обуна шудам бо зангула жду шумо ҳам шавин мақсуд норов мега ассалому алайкум муҳоҷирбача ва алайкум ассалом додараки азиз хуш омадӣ сози саломатият хубай кӯракот сӯзан шаби ҷума муборакат боша ҳокимҷон айбари боло бигзар бахтовар илтимос ҳамин рӯз мешид беҳтар буд кравави ютуб мега бале имрӯз мешид бо беҳтар хубтар мешид чи як када бошиша мо як Искандар жду мақсуд норов мега 15 салом мастер Холматов ва алайкум ассалом хуш омадед додарҷон мастер Холматов соз саломатият хуб кӯракот созан шаби ҷума муборакат боша айбари боло бигзар мақсуд ман ҳам шидам Искандар Алимуратов мега раҳмат оки мақсуд норов мега ҳоли соз монтаж кунам
با میگم پگه میبرویا به منتج بهوچم خود چیش که خود خیلی که قطعی نشون همه خیلی منتج که کو شر نیست دور منتج میکنی دوستان گرامی کسانی که سیلکاشون در بالا مونده التماس و دلیل کنی اگر من بکنم من فقط 300 سکونده چی میکنم دیگه و دلیل یگون خیلی کرده نمیشه برای همون ختون و دلیل کنی ختون میتونم من 300 سکونده رویتون نکنم وای شلپر شدم خدام خوش آمده همه کسان شلپر شدم دلنازه جان کسی نیست این اما سیلکش او دلیل کنم که بینم بشوم میکنم نکی نشوه 300 سکونده در بالا سیلکو را روی کدن میگیرم ایجا بیا مینو بچه جان بلو لزار 300 سکونده رفتن کدمی سیلکوش او دلیل نکده بالا چی خواب بودی؟ نه وای بیار یا الله خدا باشه بر یا الله مهربان کراوه یوتیوب سیلکت 8 موندگیه حاجی میرزا بچه جان در همیجا باشی برای سیلکاتون در بالا موندگیه الله مهربان مقصود نورو سیلکت موندگی چخیر من دلم نمیشه 300 سکونده رویتون کنم بخونم وحدت لوت در جانم جه هستی در بالا یکی 300 سکونده رویت کنم اگر نبینی 8 سیلکت موندگیه باز اگر نکنم با همون نیست میشه بیایم دو چی بکنیم که اگه خفر نشویم با هم خیلی نیست میشه و میروان نمیبینم بخشش زیاد کردم تا 300 سکونده روی کردم سیلکاتون او دلیل نکردین خوی یا الله مهربان خدا با شکرت یا الله صبرینه خوبه؟ این سیلکش موندگی بود اسکندر دادر جانم جستی سیلکت او دلیل که در بالا موندگیه یا الله انا دیدی رحمت دپا مرا سبشیست کردین رحمت دادر جان چی به ما گفتم بنویس من قمیر زمین سحری من افیر کردم با پرسیدم که کی دینا مرا پرسیده بود سبشیست گفته بود من پرسیدم یگون کس چی نکرد چی به چی نمونده من گفتم که ما دیو نمیمونه برام خب بدروین بنویسین در پایین موبایم کامنتاریوم در پایین ویدیو هم و خدا ما همی سری پرسیده است نمیجا شهیدای زنده هستن در که ما همی سری پرسیدم که کی سبشیست پرسیده بود دینا مرا ما در اومدم گفتم نیفتم یگون تا که کی بوده الله مهربان بگی 16 لایک زنده باش شیخ پردیل خوش آمدید در جان سلام علیک پجان و علیکم السلام شیخ پردیل خوش آمدی شیخ دادر جان سلامتیت خوبه کارکات سازن ای بری بالا بگذار شب جمعه مبارکت باشه دادر جان مقصود شدم شبت شیخ پردیل 25 میگه سلام علیکم مادر جان من 22 کوچه و علیکم السلام بچه جان خوش آمدی سلامتی خوب 22 کوچه کارکات سازن شب جمعه مبارکت باشه اما سر خلومت چی بس سیلکت دهم بالا هسته و دلیلش که کسی نکرد من مورا کردم ایتا هسته دایی بالا خودت با فکر میبینی و دلیلش کن من نمیتونم آخه خفه نشوین مثال من هم مهنت میکنم میگم سیلکام
چی ماده ساعتی کمی تا دادرجان اکا ای چیزی ما خفه نشوین. ما میلیون بار تکرار میکنیم که سیلکاتون رو دلیت کنین، سیلکاتون رو دلیت کنین. دل مخه با مهنت میسوزه دادرجان. سوزه خدا سلامتیات سوزه مادرجان خواهرکو خوبان الحمدلله سوز خدا بشکر 22 کوچه خدا بشکر خودت سوز سلامتیات کو کورکوت سوزم کارو براتون سوزه خیلی الحمدلله سوز خدا بشکر خوش آمدین موندگی بودم مست دکدم ویدیو موندگی بودی دکدم وایم ما همی ساری بود ما نمی ساری چیکه دگیم افیر دگیم داجه با پرسیدگیم نمیشه شویدای زنده بود دوستان میدیا بود داجه دوستان میدیرم گفته بود که چیکن دوستان میدیا گفت که ما گفتگیت بودم گفتم نه به غرض تو با کلمه دیگه مرم گفته بود که چیکن وای بمون کیه گفتم نمیدونم دیادم نیست که کی بود گفته کن خیر هیچ گم ندو در جان روز خداوند بسیار انشالله که امروز میمونیم امروز نشی پگه هیچ گم نیست با فکرم که همه روز پگه در یوتیوب محکم نمیشه کدو در جان انشالله روز خداوند بسیاره و دمیزا ما فرزند کودک داریم کار داریم دیگه ایاد میبره در جان ما گفتم با دینه که ما ایاد میبرویه بسیار تشکر خوش آمدین قصه اسلام میگم سلامت باشین 22 کوچه میگم Abdallah assalomu alaykum so'zing xubin tinching durusting bardaming baquvvating hamakasa zindagiyotun خوب استای شنویگری‌ها مفید و علیکم السلام الحمدلله hamakasa همگانی خوب هستین رحمت الله برای بهترین سخن‌ها دادرجان عزیز رحمت برای لایکت شب جمعه مبارکت باشه ما همگانی خوبیم ای بری بالا بگذار میندار برای لایکت hamakasa عزیزان دل خوش آمدین اپا مرا یک دستگیری کنید минутам буд шудай подписчикам каман оли як сообщество кунед канали моро шайхи пурдил мегам соатот буд шидай шайхи пурдил диле този чокад ҳама 300 рафт охи силкода боло мондагӣ буданд мегӯю далид намекунам ба худо ҳозир мемонам дар таги видеотон камен мемонам додарҷон бумон ба худо ма дубор мегӯм ку ма дуромадам ами саҳарӣ бо бовар накунозем дӯстон медия биёям мепурсем намеҷа ки ма саҳарӣ эфир кардам ма пурсидам ки мара кадоми дина барои ами сообщество пурсида буд ки боша ки вай гуфт ки ма гуфтам не бе ғарзи ту бо як каси дигарам мара гуфта буд не ки намедонам дуромадам надидам чиша сообщениша ки сообщество монумаш апа як нуқта созен хубен чизои муфид мега қиссаи исломӣ шидум шавен шайхи пурдил мега ва алайкум салом хуш омадид додарҷон муфид зинда боши созем хубен бардамем ба қувватем худот соз хуб иншалло шоми рӯзи ҷумъа муборакат бошад додарҷон муфид қиссаҳои исломӣ мега апа чира нишон додистен самбусаҷон امین رحمت شب جمعه شما هم مبارک باشد اپای علمانی رحمت زنده و سربلند باشید دادرک عزیز دادرک قدردان مفید با شما نیز چنین مبارک باشه همه کس عزیزان دل خوش آمدین 3004 ماشاءالله قریب اومده دیکو خیر چند 500 چند دیگه موندایم 600 چند دیگه بگه میشم 19 لایک بچه‌جان زنده باشی بچه‌جان بخش خوش آمدی بچه‌جانی عزیز چی بتم کلیت بتم ما سوال میتم با کلیت میتم ای دادم در پناه الله مهربان باشید شبای رحمانی شما در دوستای عزیز دیلا جون نگفتی با ساعت چند شده رحمت الله برای دستگیری خواهرک عزیز خواهرک قدردان دیلا جون یا با دیگه خوش آمدی شب جمعه مبارکت باشه شما هم اینچنین در پناه الله مهربان باشی شبای رحمانی و خوبای رحمانی شبای خوش خوبای ایندیسکی خواهر جان عزیز سیلکه مونن شیخ قصه اسلامی میگه امین رحمت میشه الحمدلله ما هم سوزیم بردم اپای یک نقطه مفید میگم اپای دیله سلام سوزین خوبین چیزای مفید میگه دیله حالا بس که سوال جواب احوال پرسی در پیشه بابا جان سوزین دو درکی کم نمام مفید میگه سلام علیکم سوزی خوبی اکای محمد بخش میگه
همه گریپ خپیده نمیتونم استوده پجانی قندم خدا نگهبان باشه شبای رحمانی شما ده. رحمت الله خواهر جان ما نمیگیم تو بس به خدا ندارم خواهر جان مالک خداوند شفای کاملت بتد خواهر که عزیز دیلیا جان ندارم برای دستگیریت این اشتراک کردی با چی بگم دو خواهر جان بعدا نمیتساعد تا جون در بچه ای با پریما یوتیوب значит با پریما یوتیوب کدگی نیستی که وای نمیکنه میدونم نمیتمدم مثال ریسک نمیتا اینا وقتی میکشی کو در بالای وقتی کشتن در بالای امو باید نشان میتا که اینا مثال این ساعت این پادپیچ این وقت تا یوتیوب بودی یا که در پریما چی بودی افیر بودی نشان میتا بعد دور بعد فکرم بعد دو روز بعد ساعتش میبرویم شیخ پردیل شدم شمارم محکمه جین شیخ پردیل شمردم شمار محکمه چند تویه رقماش نمیبینی که قصه اسلامی رقماش نشون نداده ایکی و علیکم سلام میشه الحمدلله سوز خوب رحمت شما چخیر سوزین خوبی تنجی درستیم بردمیم به قوتیم بابو جان مفید میگه شبتون مقصود نوروف میگه مقصود نوروف با ما پایانی چی ده نمیدونم کمین موندی نموندی راستی ما دیگه دمو افیر یا آدمی بی سوادی چی در من نسترینی ما پرون دیگه کشتم راستی سرم توزی را در کدیسه دیگه کانالی مرا سابسکرایب کن کراوی یوتیوب میگه قصه اسلامی شیخ پردیل میگه شیخ پردیل قصه اسلامی میگه گریپ شدم کسی میپرسه دیله تیجه میگه دیله جان خداوند شفای کامل و عاجل تیاد قصه اسلام میگه میسه زفر سلام و علیکم السلام زفر دودر جان سلام باشی شب باشه دودر جان زفر شامدی دیگه رحمت الله برای لایک قصه اسلامی شما هم شبین من شدگیتونم مقصود نوروف میگه میشه شکرانه الله سوز شما سوزین خوبین سلامتی خوبه دیگه چی حال دارین کارو خوبه انشالله وقت میگه دیله چی با گریب شده کراوه یوتیوب میگه اون مرغا ترسیده است بختور میگه آخه چرا میترسه در مرغی کدن نمیترسه و اکو بازی میترسه مایلی ترسیده است باشم یا ویدیو که نشونشون بوده آخه قصه اسلامی سیلکه گفته سیلکه کیره میگه خواهر جان قصه اسلامی شما اپای یک نقطه بله دیله جان اپای یک نقطه های کامنتاری من پرشید از نویستن اونو بختور میگه رحمت اپا جان قصه اسلامی دیله تیجه میگه شیخ من شدم رقماش محکم کمین موندم مقصود نوروف میگه بله دیله جان قصه اسلامی میگه اپای علمانی او روز پادپیچکم با 400 رسیده بود تبریک کرده بدین حوزی باشد 388 باز دودر جون با حوزی برای 388 شیدن تبریک کردیم تبریک دودر جون برای 388 شیدن دودر جون خیلی چی بگیم دودر جون یا پس میگریزن و بو میشون و میگریزن خیلی که بر چیزی که بر سر فرزند آدم بیاد باید که ما چی کنیم توقت کنیم ولی میمانم اپا جان مقصود نوروف میگه گپ نیست دودر جون نمیدونم چی با گریب شدیم دیله تیجه میگه شیخ پردیل شدم بخش میگه مقصود برادر مرم شیده بودم 25 شیدی شیخ پردیل میگه میشد الحمدلله سوز خوب رحمت بابا جون چیزای مفید میگه میدونم شیخ رحمت مقصود نوروف میگه مفید ماش دارم که پادپیچکات 500 شود بعد تبریک کنم قصه اسلام میگه میشود نمره و رابطم تا روی کنی ویدیو مرغا را کراوی یوتیوب میگه اپا یک نقطه نواری امروزه تونده گپ نیست بهترین سخن بود در وصف مادر بعد خواهر جان عزیز بهترین سخن کردی راستی مورد مایگیره را برای سخنهای کردگی تو یکی بهترین سخن بود کشتی مایگیره را چیزای مفید سازی دیگه کراوی یوتیوب میگه این مرغا پولنی راست کامنتاریوش سکرین کدستیم همین ویدیو 12 میشه ای لونم 20 minut شو بختور دودر جان کوی بکرد بم هینا پروگرامی سموم دودرک پاش 21 لایک اپا جون قندم زنده باشی دودرک شیرین سخن دودرک عزیز دودرک قدردان پروگرامی خوش آمده قدماتون بالای دیده شب جمعه مبارکتون باشه
به همه شما نیز عزیزان مبارک باشه. خوش آمدین همه کسا همگانی. وقت 361 پردیل میگه. پروگرامیست السلام علیکم و علیکم السلام. پروگرامیست خوش آمدی با دیگر. رحمت شیخ پردیل برادری برای دستگیریتون بخش میگم. من سیلکه موندم شبتون کدومی نشدین. مقصود نوروف میگه. اپا یک نقطه به 500 خدم میکنم برسم. یکی ای پادپیسچیکو انیق گفتن نمیتونم که میرسم یا نه. اگر 500 شدی هممون تبریک میکنیم. از جانب یوتیوب هم این تبریکات میآید دادر جون 500 شدی. اپشکه اون مرغای فهمید خودتون حیران میمونید. با خدا راست میگوی. با خدا خیلی گفته از این حیران شدم. سبحان الله. میشناسیمشون بختور. اما 1,000,000 شد پادپیسچیکم وقت. ای ماشاءالله بهترین کاش که خداوند 1,000,000 بگذاری بچه جون. چیزای مفید سازی دیگه. کراوا یوتیوب میگه دوستان سازی خوبی سلامتی خوبه چه حال داری کنی دوستان؟ بختو من نفهمیدم. شبتون دوستانم مقصود نورو میگه رحمت شما دم اپاجون قندم پروگرامی زنده و سلامت باشید و در جون. اما امروز سه مکو بدل خود همش تیار کردم. اکو همگی باید 6 مینوت میشد. 6 مینوت بود. همه راست ساز کردم. میبینم 3 مینوت زپیس شده تمام. ها بهترین 3 مینوت هم بود نکی کشتیمو نگیره را. شبتون دوستان التماس مقصود نوروف میگه کراوی مد ای سلکت هستم برادر مرم خبر گیر شیخ پورتگل میگه. اپا یک نقطه چیده ایخل شید با گودکا غم دادن چه مفید میگه. مقصود 26 شدم شما هم شبین بخش سیتی میگه. شما میشناسین منم میشناسم و دوستان تره میشناسم. من خودمم حیران شدم. سبحان الله. خیلی جنام شد بگو که بختور دو در جونیا پر بختور ویدیو کنش داریم مرغا را بخدا هممون به طاقت دیدیم. بخدا بگوی هازی ما ویدیو میکنم چیکنه ما به یوتیوب افیر ما میکشم میریم کانالی تو بابا جان. ما همه با کلاهای بلند شما رسیدیم ما هم برسیم مفید میگه. شیخ بردین ما هستم در شما کبرات کراوا یوتیوب میگه. گپ نیست قصه های اسلامی بختور میگه. کراوا یوتیوب دوستان نیست مفید میگه. آمین اکم انشالله 2 میلیون میشه میگه. خدا مهربان. خیرت تمام کدنه ایم 5 مینوت بس یا او بخجو. با او روز که مفید او خونواری 4 نکات میگه تو باید دم نگیری گپ زنی 5 ساعت 6 ساعت چی پراموی گپ زدن به حسابه با میگه تو باید خلق کنی گپ زنی دیگه نه چه. پروگرام اینو بود سرفروش نرفتم وای فقط 3 مینوت زپیس میکرده قصه اسلامی میگه. او آدمو یافت شدم چیزای مفید کیه خیلی چوب میدونه نمیگینون 62 دوستم شدم تا مقصود نورو میگه. نه من نمیگم ویدیو دا میبینیم. казёл нимра весна придёт и кай видео мекини омин кош ки охир чизои муфид мегӯяд. солеҳ исмоилов 22 лайк адмика раҳмати алло барои лайкат. солеҳ исмоилов хуш омадӣ додарҷон айбари боло шаби ҷумъа муборакат боша. пага меброя бахтовар мега вахш раҳмат мега. нема ваҳдат дилавой ба ӯ канал чанд бор хабар гирифтагиум та ку муфид чизои муфид кравави ютуб мега. апай як нуқта яке беҳтарин омада ҳамин 3 минутам ба худо 3 минута кишти агирар агар ӯ 12 минуту 20 минут мешид ба фикрам ки дига то ямора эфир намекардам. саломат бошед мақсуд нуруф мега. хоб хош ҳаматонда камтар маза надорум апаҷони меҳрубонакам чокаде пардамиз додарҷон ба худо мара ҳамин сардард ғам метабоне ки ҳамин эфир ҳамин саҳаридам сармадарде гирифти то ҳозир аст дорум овардан онҷа дорум истодага гуфтам мехӯрам бо аёдам бромада чира сар додум эфира. сипос дӯстон барои дастгиритон як ҷаҳон ташаккур азизон. қиссаҳои исломида ё одаморо ки ёфта аяда мегӯ ёфтан ку
مفید خب کدام تنو یافته ای بختوار میگه یافتم ای آدمو یافت چیدن همه خیلی گفتگی که خود میکنی که و که ما را گفته که همه آدم ها را یافتیم یعنی که یافت شیدن قپیدیمشون مفید هم خیلی درمو یکم چیدم خیلی نیستم بگه قصه اسلامی شما هم شبه من داشت دو مقصود نروف میگه مفید من یافتم بختوار میگه خودم کدن به الان خوندم شوهر میگه ها قریب گریه کرده کو خواهی که شوهر تره گو قریب گریه کرده اینه که ما را خود کشته گیره خواهر جون باور که چیزای مفید وطن اومدگیم سخت پشایمانم ای وحدت الهی تو در وطنی دیلم درد داره کده پروگرامی داده جون چی با دلتون در میکنه خداوند شفای کامل تو فرمایند دیگه جون تنکتون بیدر کنه دادر جون اپا یک نقطه شما فقط پیشروی کرده نو به نو ویدیوهای جالب رو پیشکش ما کنید دستگیری تنی ما انشاءالله مفید میگم شدم مقصود 26 قصه اسلامی گه زنده باشه عزیزان قصه اسلامی گه قصه اسلامی باشه ما در اپا جونی مکروه یوتیوب میگه یا الله خدا شکر دی الله شما دینا خونیدی ایچتا گپ زنشی خداب نزن خودتون بخونی چیکار میکنه حالا خوندم بگیریم مرا بفهمونه چی نیستگه چی گفتیم از پشتی سو کرد زدن نزدیک ترین دوستی ما بوده من خودم باور نمیکردم بختوار به خدا دینمو کردی بیا تستره بگو ای پشتی چوب کرد ای پشتی چوب کرد زدن نزدیکترین دوستی ما بوده من خودم باور نمیکردم بختوار ما را میشناسیمش همه فیروی ما در بود یا نه قصه اسلامی رحمت شما 27 شده این مقصود رو میگه ای وحدت چی به تاجیکستان زوره کوش که بجای خودت من میرفتم تاجیکستان آوازون پس نیسته خواهرکو دادرکو اپا یک نقطه تست کنین 1 منوت وقت مفید میگن خودتون یک تایم قدرتون بلنده خودتون احتیاط کنین در پناه الله رحمت الله برای بهترین سخن بهترین دو شما نیز دادر جان بهترین یک تایم دادرک اپش دادرک قدردان شما هم خودتون نگاه کنید چی با کتل شدین خیلی خداوند دعا میکنیم که تنکتون بیدرد کنن سلامت شوین در این شام جمعه با سری بلند و پیش پدر و مادر بر بگردین در جای پروگرامیست روز دیگر من نمیدونم در غریبی مفید نخند میفهمی حیران میشه بختو ما رو خود دیوانه کردی تو ادمین شما هم شوین ما در مقصود نروف ادمین نال یکی امروز دیر شید پگه ما تر سهر گفته بودم کنش نمیشم ما گفتم که سهر کمین بمون ما گفتم که سهر ما نسترینیم پر دیگه دادا جان من گفتم میشم نچید میشم اگر فراموش نکنم در یادم بدو زنوختی من سرم که سوز نیست یادم میبروید ای چیسلای 12 اومدم فقط از خود در خود نیست دیزه مفید کروار یوتیوب میگه انشالله یوتیوب کار میکنی میخری میگردی دادر جون وحدت الهی بختوار کو التماس بگین کی بده او دم آخر با مرا میگم دیوانه مو کرد رحمت پجون کندم پروگرامی در غریبی 2 سال میشه خداوند با سری بلند با کیسوی سرپول با تن صحت به نزد پدر و مادر و والدین به نزد زن و فرزند خیش توار فرزندای پدر بر بگردید دادرک عزیز ویدیو میپرتم بعد میفهمین پگه ساعت 23 در کانال لیمان میبره بختواره که ویدیو میپرتم مایلی با اون نماش نبگی که آخه ما بدونیم که مثلا بگو که اینه دوستی بهترین فلانی نامشه با این آچی سواش خطی بگی به هر حال دم بگیر وحدت انشالله کارم میشه و همه چی در
ҷоҳои худаш бояд истифода барем. ҷавонон теҷе 23 лайк. раҳмати алло ҷавонон теҷе додараки азиз хуш омадӣ. соҳ саломатиёт хуб кӯракот созам. гап несту ки кай ки шавем боз эфирота миём ба ҳама хобҳои раҳмонӣ дӯстон. бале додарҷон иншолло ки аёдам набурад ки камен мон ки ман аёдам набурад фақат дар видеои якум додарҷон бо мегӯм ки дар видеои якум хо ӯ эфира хо чизе ҳасти ҳами якумда камен бимонед иншолло ки ба ду каналам дастгирӣ мекунам. не ки шумо низ дастгирӣ кунед додарҷон. хеле нест ки яка ман дастгирӣ кунам шумо дастгирӣ накунед. морам дар чизе подписчикоем. илтимос бахтовар ко бигӯен бо ҳатман видеотам дастгирӣ карда тамошо мекунем. яке ҳози бугумон муфид мега серано пага мебинем. бародаро бугу хайр прокрамист ассалом апаҷони ман ва ҳамаи дӯстон ва алайкум ассалом. раҳмати алло барои саломи додагит саломи беҳтаринат. ҷавонон теҷе хуш омадӣ додарҷон. шоми ҷума муборакат боша додараки азиз хуш омадӣ. хуб саломатиёт созанд кӯракот созанд. аҳли байт падару модарат инчунин соз ҳастанд. гап нест ман намегӯм робертон мегӯм видеодам ҳозир донистем чи пага серавно медонем. ҳамура мегӯм ки ҳозир серавно имрӯза медонем пагам баранқа ҳозир ақаллан якташа бугӯ ба майли дига пага ба худои хеле чӣ мекунем мо чизои муфид ман гуфта наметавонам ҳозираш ба бахтовар мега ҳамакаса бахтовар хоҳиш мекунем ҳамура баромон бигӯем илтимос муфид мега хай бира ҳозир бубура ами эфир бира чи таку видео таку ина ҳозир ман эфира мекушам ба худо рост каналиту мерем ту чи ки эфир ку мо дар каналиту медирем мешава гап нест. окей кай ки вақтам шуд миём дар ғарибӣ кор кардан дар кор пага кор хо кардан дар кор як сутка кор ду сутка буде мошалло додараки азиз худованди бузургу меҳрубон зиндаву сарбаланду тансиҳат бошӣ. худованд ҳар куҷое бошӣ дар ғарибӣ дар куҷое ки бошӣ раҳмати алло барои дастгирӣ додарҷон. худ ягон навигарӣ шида канали ягон дастгирӣ шида ами эфир ягон пешравиё шида ё не иншолло баъди эфир ман медурам дастгирӣ мекунам. агар ҳозир натонистам насиб боша саҳар кӯдакҳоро мактаб мегусононам баъд ақиби вай мешам каналҳои шумо чӣ ба гуфта наметавонем. бахтовар одами гунаҳгора то ахбора номша мегиранд муфид мегам кани ҳамон коре мекунӣ мошина пеши устоб бурдам кани ҳамон коре мекунӣ мошина пеши устоб бурдам як линча пул биёр меган бозор мери пул меган кӯдако пул меган очаи кӯдако пул меган кор боша созе ҳамон кор нест фақат расход рост мегӯӣ додарҷон. беҳтарин сухан кадӣ кор нест душворе дар ватан коркунӣ душвора хай чӣ кор мекунӣ ҳар чиз бояд бар сари фарзанди одам бигзарад дар ҳар ҷое бошам худованд бо иншолло ризқи рӯзира мета камам боша зиёдам боша аз ҷониби алло ҳеҷ вақт гушна намемонем. рост меган апай олмонӣ ҳозир эфир кун мо ҳамира фаҳмем ку кӣ боша. бале ба худо ҳозир эфир кунам ман мекушам эфирма ваҳдат яке рост хай билет бигирем бо ҳами шаҳртон биёем муфид мегам ман пага видео мепартовам баъд эфир мекунам ҳамина полни рост адресиша мегум ва номои ҳамаша як ба як мехонам. хай мо аймон илтимос кардем аймон гуфтан буд ассалому алайкум созен хубон хуштомад ки боша бо хуштомад мега ва алайкум ассалом алҳамдулилла созем худо бошига и олимҷон кира мега хуштомад чизои муфид як дастгирӣ ку брат кравави ютуб мега бо эҳтиёт шавен бо мурғок бисёранд ҳозираш ба 30 нафарша қапидем бахтовар мега бахтовар селкатона монем муфид мега бахтовар додарҷон ку селкатамон чи дастгирӣ ваҳдат муфид мега бахтирӣ кун канали мара кравави ютуб мега во бахтовар рост мегӯ 30 нафар будям
بو میگه بو هسته کو ناشردی یوتیوب شوه که یوتیوب چیزا را میبینه یا موزیکا میبینی سر از جالا بدروی میکنه خیلی چیزا را نمیبینه شما یا گفتم موچه جان نشناخته نه به خدا نشناختم ولیم جان یک بار خشتامن میگه یک بار اوچه جان میگه به خدا نشناختم خیلی کسی باشه قدمات بالای دیده خوش اومدی شب جمعه بارکت باشه خواهر جان میشه دختر جانت میشه خشتامن میشم یا که اوچه جانت میشم این کانال دا بشه چیزای مفید کروه یوتیوب میگه بختاور باور نمیکنی 30 نفر کردلم به حالی نفر کردلم به حالی هسته کردلم به حالی هسته بختاور 30 نفر یگان تشبگین خیر راست میگه همین 30 نفر اقلا یک تشبگو همون یک تایی که همین در جگر ما کرچه زدگی شو بگو کو اینه یک تشن میگم کو بگو گرد نیست وقتت منش میشم یاسمانی تنها کی بشناسه همین بچه نه خیلی کی را فهمیدیم ها یا تای دیگر را بگو یاسمانی تنها رو ما بر وقت فهمیده بودیم میگوی همیه نوشتگیشون یا با گروپ ها دارن شوی جمعه در روشون کنن دوینا توبه یاسمانی تنها کی باشه اپرمانی شما میشناسین یا تمید را که یاسمانی تنها بسیار میدومد همین حقارت میکرد چی میکرد من راستیگه به خدا نشاناتا در نه مفید و در جان همین خدا فیروی ماستی یک بارم خیلی چیو شیده بود همین 2 روز هم خیلی گپ خبرها شیده گه من نمیشناسم من خیلی فهمیدم که گفتن یاسمانی تنها بچه بوده این راستیگه من نمیشناسمش خدا نشناسمش رو برون نزنم قدش دلی شکسته کی بشناسه اورم بچه دلی شکسته دلی شکسته را راستیگر نکی نمیشناسم یاسمانی تنها را فهمیدگیم این مرغا سری همه بلاگرها را ویران کردگیم تدپیست هم میکنن تا گاه چوجکونی میروم کروای یوتیوب میگه دوستان میگه من میشناسم دوستان دادا جان خوش آمدی شب جمعه مبارکت باشه دادرک عزیز اپا جان کانالی مرا هم هزار شیدنده یاردم بتین مستر خورمت ای ماشاءالله دادا جان کاش که ای دستم بیا چی بنه یاردمت میکنم اینه گفتم که بعد چی کانال تا نکنی ویدیو تا وای میمونم چند شده مستر خورمت دادا جان کو کیه همی دادای ما داشتگی نیست پدرین یا دستگیریش کنین همی مستر خورمت و کو کدمی نشده باشه دستگیریش کنین 1000 مستر خورمت و هیچ قریب است یا خیر سلام علیکم دوستان میده و علیکم السلام سازین خوبین الحمدلله سازین دادر جان یپش خدا کت سازی کارکات سازن خوش آمدی دادرک قدردان یپش ای بری بالا بگذار بشخی نیستی همه سراغت کدزیق شدیم و همو آدمی که 500 پدپیچک داره همو را میگه 5000 دوستان میده خوش آمده مفید میگه ها مفید یه روز همو افیری ما در اومدگی همو را میگون گفت که چی دارم نه وای نه باید تای دیگه اون نیست من میشناسم دلی شکسته را دوستان میگه که وای که دوستان میگه چیزای مفید خوش باشی سازی خوبی دوستان میگه دلی تنها یکی بشناسه اورم بچه های بختور میگه عشقی با او صورت ای که در اکرانش خودش نبوده بختور نه اون نیست ای باید تدگه او کانالی که خیلی چند پدپیچک داره یار در افیر ما در اومده بود اون نیست سبحان الله استغفرالله نیست ای باید تدگه سلام
السلام بچه جان خدا که سازی فیده جون نیچه سلامتیت خدا دوستان میگه عروسی شهری توز تیوه السلام عروس شهری تیوه اپا سازی بچه سازم الحمدلله عروسی شهری توز نی که نشناختم خدا که سازی خیلی کسی باشه سازی سلامتیت خدا کاراکت سازن بخته میشه یک بچه میشه چی گفته باید کنم خیلی خواهر جون میگم خواهر جون ساز نه سلامتیت سازن شب جمعه بارکت باشه خواهرک قندم ای بری بالا بگذار السلام علیکم سازی خوبین یک بار دیگه همه خوبین اسماعیل جون میگه الحمدلله اسماعیل جون همه کسا خوبین رحمت الله خدا که ساز سلامتیت و کارکات سازن شب جمعه بارکت باشه اسماعیل جون دو درک یپش چیزای مفید او کارتینکای دوستان میگه اسماعیل خوش آمده دوستان میگه دوستان مرحمت کو چی خیزمت چیزای مفید میده اسماعیل جان شبین میشم میگه 608 بدم حاضر 610 شد کرور دو کس شیده نمیدونی که کمی مونه اگر میشم من هم با آنها مست خومت میده همون یسومانی که صورتی کپکه داره نه باید نیست او دیگر کسه و علیکم سلام خوش آمده نکه اسماعیل مفید میگن اپا من شهری توز این کانالی نبون باید شو عروسی شهر توز نیستگی هر کسی باشه خوش آمده کسی باشه قدمات بالای دیگه اینا چهار تشک گفتم حالی 26 نفر دیگه تگر میگم بختوار میگه کدام میرسومنی تنها را میگیم یک تکیب که داره نه به غرض بو یک دیگه هم هست امخنا فهمیدگی من راست بگم ندیدم این نمیخوام کچون سر با سر زنک کلان بیشتر کن اگر همون باشه من در بسیار کمیدون میبینمش شد و کدوم شب مهمون میگم اسماعیل جان سلام علیکم آپاش سازین خوبه انشالله و علیکم السلام الحمدلله سازین خطا باشه بی خدا که سازی دو درک اتش توازین قد کارکات سازن سلامتی سازه شب جمعه مبارکت باشه رحمت برای لایتون پیمان سلام و علیکم السلام خوش آمدی پیمان سلام خونه سخته و سمیره و علیکم السلام خوش آمدی سمیره جان ساز سلامتی خوب کارکات سازن خواهرک عزیز فرزندکات سازن شب جمعه مبارکت باشه سمیره اپا جان سازی خودی سلامتت خدای خوش دامن اسماعیل جان میگه و علیکم سلام خوش آمدین اپای سمیره مفید میگه سازین همه کسا الحمدلله سازین همون یسمن تنها در چند بار کمین موندگیم لیکن یکون بار خبر گرفتگی نیستم خبر یوتیوب میگه همه تون یک خدمت کنه التماس دوستان تیوی میگه نه ما کسالم اسماعیل جان میگه الحمدلله سوز شما چه خیلی نتای سمیه مفید میگه دوستان کو بگو چی خدمت دوستان کو بگو بخدا یک ساعت یک خدمت میگه کدوم سیلکاتون در بالا مونده یک تماس دو درکو خواهرکو و دلیت کنیم بختوار دو در جان همجا هستی کنم سیلکای بالا تا دلیت دو درک مصدقه یکون گاریلا روید کنم اپا نه یکون چی گاریلا روید کنم اپا نه شکر اپا جان سازیم اپا جان من سازم خوبم خواهرکم سازم انشالله الحمدلله خواهرکاتم سازم سمیره جان یتا خدا با شکر سازیم تو این دم ساعت برازی به خداوندی بزرگ مهربان دو درو سازیم همه کسا سمیره میگه سمیره سازی یک روار یوتیوب میگه که اسمه خدا شفای تیار آمین او شوخی که در انشالله کسر نیست و دو در جان کسر نشوید دونم درد سرتون نبینیم چی خدمت بگیم انشالله میکنیم اسماعیل جون میگه بیدرک چی کو یک خدمت کنیم بو نگیر آخر چی خدمت های دوستان کو بگو چیزای مفید رحمت اکا اسماعیل جون میگه ای خیلی بختوار تا دو ساعت چند افیر میکنیم همه شب میفهمیم بله
هستی در اینجا سمیرا کروایی تو میگه اکای سمیم مفید خیلی گوش کنیم با دقت دوستان میگه من اینم اس 10 بار شیده میگه تا میگه گوش کردیم که بگو شکر سوز ما بیگونی ای مهمانی اومدم 2 روز به یوتیوب دیم نشیدم در جبودی مهمانی خواهدم که بگو دوستان خدمت داریم دوستان خدمت داریم نویستیم نویستیم مفید میگم سمیرا چیکار پجون کالوچوتا نروارده قولینا رو چیرکین میکنیم یا سلکتون میفرم همه تون درون پروستا تاکیزت زکنین ده کامنتش نویسین اینان دوستان میگه اوبونا شیدون نویسین پخ باچم یا خدمت دیگه پره روز خونه نکدیگان رفتیم یا شب ایستادونی اومدیم این ماشالله بهترین خواهرجان خم تا بزن بخربو گردیم ماشالله بهترین ساز و خیلی سلامتیش خوبه نکدیگان خواهره کرد دوستان همه قپر تو کو دوستان همه قپر تو کو همه کسا خوش اومده اینه که چی باید چیگر نمیزنم یه وقت یا نه ترمز نه سکروز دارم که تیستیز میخونم همه خبر دوستان که پرت او کانال کیلویی بده که یک خدمت کنین گفتی عبیزت نه اینامی دوستان میده نویسن چی به دوستان میده کی بده خواهی اگر مخفی نباشن اگون عروسای چی و دیر کردم السلام علیکم اپا جون مغزین فرزندات مغزن نه خواهر جون عزیز دیر نکده و علیکم السلام خوش آمدی خواهرک عزیز تورکات سوزن سلامتی خوبه پدر جونکت سوزه سلامتیش خوبه خواهرک عزیز هیچی بیلید میلید گرفتن شب جمان بارکت باشه خواهر جان عزیز قندلات و مرملات شکلاتم باید با دیگه خوش اومدی مایلش اینامی دوستان میگه اومده میگیم مفید میگه شکر خوبه وای خونه من میگه مجبور میقپمش مرا که تو نمیایی به رفت من تو به کدو کدیم زدیم و همه اقلا صورت نمیگیری ما در روی کنیم یک سیکرت خواهد کن اوکی گرد نیست دوستان دو در جون نخو که ما خدمتی ترا نکنیم که ای کی را میکنیم دو دره که باشه نخواهی کسخان که وقتی ما خدمتی تو دو دره نکنیم ای کی را میکنیم دیگه اپای سمیره یک خدمت باید خدمت سیکرت باشه فهمیدیم دوستان مفید میگه اینامی دوستان میگه ابونه شده نویسیم گرد نیست اینه من بشه بگم که من او چشم یا مومشم یا خولشم بگم میشم خیلی بگم خسته اتجان سازین خوبین خوش اومدین ای بلوگ گذارین اسم جان به خدا با شکر رحمت به شما رم مبارک اپجان 100% گرد نیست ماشاءالله رحمت الله با شما نیست خواهر جان اپای ادمین آلی بکنه دلم آرام شوه و خیلی من بنفسم که او چشم یا که اپشم یا خولشم یا مومشم دوستان کو پرت و سیلکره ای حال یعنی خدمت کنه همه راضی میشیم با چی میکنه سیلکره میپرده یا گفتون بگم بخندین اپا جون مایلی گوه بهترین سخن کن دو در سمیره میگه ای نه خوله و اما ننویسیم بو خواهی چی بده نگم خشتومانتم من نخمی نویسیم نگم من خشتومانتم نه نخمی نویسیم پورا من خمی نویسیم این سیلکت در پایین ویدیو ما در پایین یکم چین بومون دوستان نکاز ما پرومادن نمیتونیم داده جون نونبای رفتستایی در چین نونبای ازبکی در در نیست خدای مهربان Sabrina, apa kau?
میفرم کو بیارم خدمت تا آفرین کو آفرین کو صدیقو میکنم کو ورزش این کبین چی نیسته چی؟ وای هسته؟ هسته دیوانش ده یکی ما در آفرین کو ورزش کردم ما سیمون که قدر بودم میفرم بیارم بس بخوندستم اسماعیل جان خدا با شکر ناز رحمت شما ناز خیسه میگه اپای سمیره درو امی سیلکر آبونه شو در کمنتش نویس بگو اینامی دوستان میگه آبونه شیدم ای اپا جان نکنی بو همه خیلی خشتومانت میگم چو کده با کدم او خونه سخته که باشه با خدا کسی از تقدیروش نه اما و خدا ننویسیم با اپاش خشتومان نویسیم کو بود میکنه دست برداره کی بود میکنه دست برداره دوستان میگه دوستان رفتم کردم اینجا کنکورس پرپیچک میبری بسیار برد میکنی یک بار همون سیلکر آمده مونده بودم اسماعیل جان میگه فهمیدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سوزین خوبه انشاءالله دوستان خوبم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته الحمدلله ما سوز خوب خدا باشکر خوش آمدید و در جان یاکوب جان قدماتون بالای دیده بری بالا بگذارین اپای سمیره دوستان میگه اپا جان شب همه کسا به افیر او بچه رفتیم که شوهرم خر کرد رش کرد ای با انا نمیگری خدا با خدا که چی بود خیلی جنگ کنگ نکرد آخی دوستان میگه اوف میگه من می نویسیم که کمپیری مامکلون دوستان نه اونجا خیلی گپا نبوده ما خود کردیم که یکون دختره وقتی خشتمان چی می نویسیم اونجا خیلی گپا نبوده که ما بینم چند کس شید پیسات کردم اینامی دوستان میدیم دوستان نمیشه که ما بعد افیر بکنم ما شیدم بینه چند کس شید ننویسی بای خیلی اپای سمیره شوخی کردیم دوستان رو در جان نخوام خیلی نفسیم شوخی میکنیم کو بست بینم چند تا شید سمیره دوستان سمیره دوستان بوده یک سوال چی به معنی 1005 بالا نمیرم سبحان الله این قودما میگن ما شیدیم گیجا میشیده باشن خورده است یا تو سیر میکرده باشن 1005 بالا نمیشن نه بردارم شوخی را دوستان میگه من می نویسیم که توی کلمه دوستان میده میشم کجا جای زنگیری نبوده من خواه کردم یکون پلین نگیر جای خیلی نبوده دوستان همین 60 قطعی یگان سیلکه دیگه بگو پرپیست کنیم مفید میگه به همین گرمی تنه بوم و سیلکه آوردم دیم بچه چی گپتا که جزا دارم اگر نه من نویسم اماکی کلانه شدم دوستان صبر ریشکی نویسته اینامی دوستان تیوی صبر ریشکی او کانال دا کدامی پرپیچک زیاد برد کنکورس برد میکنه اسمال جو میگه اپای امانی یگر رکلام کن
мона 1000 шавем. Самираҷон ба худо ман реклама кардан наметавонам. Чӣ хеле мекунам рекламара? Рекламара бутонам аввал ай худо мекунам. Ростӣ ман наметавонам чӣ хеле мекунам. Ман дигар духтаровар намекунам. Бо зангир бидӣ бахтовар. Хайрат ами биромада бовар намекунем. Исмоил ҳамаро шарманда накун, дӯстон медиям. Як хелаш бача буда. Ахӯй ба як хелаш бача буда, як хелаш духтар буда. Нахуд духтаро хеле гапҳои ай дунё гузаштагӣ бигӯянд. Субҳаналло. Бояд 10 та ҷамъ кунам. Ку ҳама эълон кунам савоби қабра. И сабшерса мо намуд ки Самира ду хоҳарҷон. Канал тане ки наметавонам ягон видеота бугӯй метавонам. Исмоилҷон дӯстон гуфтаи ман реклама кардан метавонам. Ина программист мега ман реклама мекунам. Хай ами каналом на реклама ку программист наход додари программист дошта бошем. Мо даҳаномо кандагӣ биштем амиҷа. Ман ростӣ ман наметавонам чи када реклама кардан. Исмоил ту бачаи хуби дӯстон медиа мега ака Исмоил шуморам ҳамин хел карда будин яке якбора 1000 шиден ҳозир бошад да 2000 рафтисем. Муфид мега ман бояд 10 та ҷамъ кунам. 3 та шид. Я тай дигаш ина ма дӯстон медиа 4 та мешим. Подписаться каден у бо мессенҷа дӯстон медиа мега. Ина я тай дигаш ма мешим 4 та. چیزای مفید ها 200 روبل دادم یک روز 1000 دیدم زد. اسماعیل جان میگه اپای ادمین همه شید غیر خداد. آخه گفتم که ما بعدی افیر میشم که ویدیوی نو من اپا جان همی 1000 نشیده استم. آخه و خدا یک کسی نیست ای مرم بکنه نمیمونم. سمیرا جانش بعدی چی سحری هازی نمیمونم. سمیرا جان برای گاز شوشته همه خوان سیرامنا نگاه نمیکنم. سحری میمونم ود میشوم. ها подписаться کردین با شاهدی قطعی دوستان شاهدم داریم. اگر باور نکنی مفید میگه. من از جای مرغا شمایون رکلام کنم. نه تا مرغا را مرا نشونته. اپاجانی مرمالات و مهربانم خندم کم ترساشم یک پروژه دارم 100 کانال لا میمونم کی شود سمت میتم карта шуда роӣ мекунам дастгирӣ бомба мешава. Программист мега я бор гап хонам апаҷон мармалотам меҳрубонакам қандам камтар соз шавам. як проект дорум 100 канала мемонам ки шавад метам смс мега метам карташда роӣ мекунам дастгирӣ бомба мешава. Программист мега надиди ака Исмоил муфид гуфта хандида чизои муфид кияи шоҳид дӯстон медиа мега Самира апаҷон ҳамин худмон 1000 намешим чи. Исмоил мега ту як рӯз 1000 шиди як ҳафта дам гирифтӣ наомадӣ. мо гуфтем ака тамоми ютуб пул кор кардиста дига намебирояд чи. бахтовар пагоҳ ҳатман эфират интизори муфид мега бахтоварҷон ку як погирӣ кунохи. Самира мега хай агане ман рафтам дига ҷобрам ҷамъ кунам ки нав 3 дона шид. мара ҳисоб кар ка 4 дона бугоҳо. Исмоилҷон нагӯ ки да эфира мегум да якум видео якум да чи шамон дӯстон медиа ма ба бидрон бошам. оли рав бин дӯстон картошка мегум қаторак да пеши дар истодаан комент кардем. Исмоилҷон мега дӯстон шоҳидо акаи Исмоилу апаи Олмониву апаи Самира. бале мо шоҳиди зиндаву шоҳиди гӯёву чи ҳастем. намиҷа чизои муфид бо истода шишта бидрои бифаҳмӣ бо беҳуш нашен. ба худои хеле нагӯ. субҳаналло. и апай тахминан моро намебинад. ба фикрам чи. Программист мега адвокат апай Самира чизои муфид. Исмоил мега исмоил матра чи гуфта будам ки як сол пас собит ҳуй мешава гапи ман мешава. дӯстон меда мега исмоил матра чи гуфта будам як сол баъд 600 ҳуй мешава гапи ман
мешава, гапи ман мешава. Дӯстон медзагфтеса 28 лайк. Салому опаҷон, сӯзен хубем ҳама каса. Раҳмати Аллоҳ барои лайкат. Ва алайкум ассалом. Алҳамдулиллоҳ сӯзем ҳама каса хубем. хоҳарҷони азиз, қанд, шоколод, мармалод. Коргар шиди дига дер хабармон мегири Закияҷони апа. Бета эфиромон безеба Закияҷон. Шари ҷумъа муборакат бошад Закияи апаҷон. мебинам додари апаш программи созӣ додарҷон Самира мега хаш да дорем беҳушам бишем майлеш мебинем баҳодур бахтовар муфид мега. Исмоилҷон дӯстон гуфтай, акай Исмоил муфид гуфтай, апаҷон ҳоло ҳам хонатон нарасидини? Закия мега чира гуфтед Закияҷон? ва алайкум салом, хуш омадин. Закия муфид мега салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. 29 лайк. шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад дӯстони ба чашм дуру ба дил наздик. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракату. раҳмат барои лайкат. хоҳараки азизи қадрдон зиндаву сарбаланд бошад. алҳамдулиллоҳ мо ҳамагони соз хуб бардам ҳастем. агар аҳволи мо пурсиданӣ бошӣ худакат соз саломатият хуб коракот созан. шаби ҷумъа додар хоҳараки апаш муборакат бошад. шоми ҷумъа муборакат бошад. шоми шумо низ ба хайру шодӣ бошад. хуш омадӣ хоҳарҷони қандам дурай ватан. ай бари боло бигзарак апашка бекраскат биёем ки мефаҳмем гиря дардодарам садқа байхани кардагит гап нест. мегӯӣ накни крем преми чи сирхию лоло накни гап нест. туш пуш ҳичи намекунем пага. ана дутаи дига омад дӯстон медиа мега акай муфид салом сӯзен хубин. Закия мега Закия брат салом сӯз хуби дӯстон медиа. дӯстон нози гиҷои ани будику? ва алайкум ассалом, хуш омадин. апай оиша сӯзен хубин муфид мега ҳо апаҷон коргар шуда мошалло беҳтарин анди ами эфиро мо даштиро шумо кор доштад ки ягон соҳиби ягон чи шави хоҳарҷони азизам дурай ватан салом сӯзи хуби дӯстон медиа мега ҳама каса иншаллоҳ ки дурай ватан мега. ва алайкум салом мешавад. алҳамдулиллоҳ соз хуб раҳмат. корҳо чӣ хел рафтистай? Закия муфид мега Закия хоҳарҷон сӯзи хуби саломатӣ сӯзе хубай дашира хӯрда фарбе шидаи сурӯғмон намекунӣ аввал қоқ зада будӣ даширак додем фарбе шидаи. Исмоилҷон мега Закия брат як хизмат кун дӯстон меда мега ҳозираш да созам шуморам сӯзем дурай ватан мега дӯстон салом брат сӯзи хуби биги ай боло гузар. Закия мега апай оша мо соз шумо соз муфид мега дурай ватан хушдоман мега хуш омадин сӯзе хубин саломати хубай хуш омадин. Исмоилҷон мега баҳодур муфид гуфта воҳ баҳодур додарҷон хуш омади қадамот болой дида соз саломатият хуб шаби ҷумъа як бор дига муборакат боша. сози баҳодур чота бенастрин имрӯз хол мекунам паси парда нигоҳ дорум хонасохта намеомада боша кира мегӯи табо ёд кардистай дурай ватан. салом акай баҳодур. Самира мега ана баҳодур хуташ дад доштам салом созии дӯстон медига салом апай оиша. Самира мега хуш бошен. Исмоил дурай ватан мега акай Исмоил ба дашираки мо фарбе шиду ирӯз писанд надорад шумора муфид мега акай Исмоилҷон раҳмат соз шумо чӣ хел даширак хӯрия фарбе шуда кор даромадаам. Закия мега Закия брат як хизмат кун дӯстон медиа мега чӣ хизмат брат? Закия мега ҳоли баҳодур фаҳма ӯ ай гиря када ай 15 та хуча мепартая бахтовар мега дӯстон ӯ канал дама ҳаст баҳодур мега акай баҳодур чӯ кадин дар бораи фикр кадеси дар бораи чӣ фикр кадеси муфид мега Самира апаҷон 60 нафар то инҷа моҳӣ нестай ки қапи. Исмоилҷон мега хуш бошӣ муфид сӯзи хитам биядар дурай ватан мега баҳодур кадом каналда дӯстон медиа мега салом апай Самира бахтовар баҳодур мега апай уми оиша ҷон салом сӯзен хубин. Закия мега акай Исмоил моҳирам агар ба қапас сира оно мегурезанд бигем муфид мега апай оиша мешавад. алҳамдулиллоҳ соз раҳмат муфид мега канали реклама кардистай баҳодур мега Закия сӯзи хитам мо созем худоро шукр дурай ватан мега Закия брат я силка
мефилм даро подписаться када комментиш навис обуна шидам айноми дӯстон медиа обуна шидам бугу дӯстон медиа мега акай баҳодур созен муфид мега ҳама каса созен баҳодур мега самира хоҳарҷон сози хитам шукронаи аллоҳ морам созем дураи ватан мега чизои муфид моҳи шламкай ай дӯстат яъне ки лихшонака мега ай дӯстат мепарайс мӯҷӯ мега дураи ватан аминаш дад накун ӯ амина намедроя бахтовар мега бахтовар ма фаҳмидум чира фаҳмидӣ шумо ма фаҳмиде мо бехабарем рӯзи дуроз мо дар дуруни эфире ма имрӯз сардарки будам ай ҳама гап ақиб мондам рисуем икрасим салом ва алайкум ассалом хоҳараки қандалот шакалот мармалот фучак барбарис чупачупс пахтақанд нишолом хушомадӣ соз саломатиёт хуб коракот созам шаби ҷумъа муборакат боша шомат ба хайр хоҳарҷонай бари боло бигзар касоне ки лайка наҷиқидиян лайка биҷиқам қабул брат партоим закия мега баҳодур сози дураи ватан мега закия брат фаҳмидӣ дӯстон медиа мега сози апаш рисуем мега баҳодур брат чира фаҳмидӣ бахтовар мега ма давно да эфирум просто наменавистум баҳодур мега чи ба бенастрени чи баҳодур чо кадай ку бугу ки настрени бита кадаге закия подписаться кун обязательно навис аз номи дӯстон медиа мега якта комиқапи зур буд чӣ ном дошт ака исмоил муфид мега рисуем апаҷон ба худо ма рисуем апаҷон ба худо ма исмоилҷон мега рисуем салом сози апаҷон хаташ дад доштум дӯстон медиа мега дураи ватан апа созум раҳмат дар хона дуроз кашагӣ баҳодур мега диден апашкай амина надромадан аз шармша бахтовар мега муфид брат баҳодур мега ай ҳама кори хуба худат кардасти баҳодур дураи ватан мега акай баҳодур чӣ навигарё муфид мега амина янгаҷон киҷо шидӣ биё ки бахтовар файроду дор хабишкани як бас нунеш қарор биста дина бисёр баромад кардай баҳодур имрӯз бефарагиш нӯша бировардиста дина баҳодур баҳодур чӣ хел баромад кард баҳодур дар ягон гап хабар набарот баромадои мову шумо дар чанд канал рафтем си лайк рисуем зинда бошед хоҳарҷони шакалоту мармалоту қандалоту пахтақанду чупачупс нишолом рисуем хоҳарҷони азиз торт амоира гуфти мардака номи каналшон занакӣ баҳодур мегам майли бо номи каналшон занакӣ бо номошна мега бидонен ҳамаша мешносен ин баҳодур брат аминда ошиқ буд ӯ фаҳмид ки бачаи настрени нашенги короз бахтовар неки гап задида баҳодур брат уно бачаам бахтовар мега брат подписаться кардам закия мега 30 нафар қапидем бахтовар мега муфид бахтовар гуфта хамид диққат ай ҳаматон хоҳиш мекунам дӯстон як селкатон мефрум дурем подписация кунем нависем ай номи дӯстон медиа илтимос тест кунем дӯстон медиа мега дина имрӯз вообще буромад накардам камтар зайнитум мошалло хай беҳтарин додарҷон чи зайни буд агар секрет набоша салом алейкум о и додараки ма омада диноки ва алейкум ассалом додарҷон соз саломатӣ хуб коракот созан саломатӣ пеш аз ҳама саломатият хубай гиргалӣ додарҷони апаш шаби ҷумъа муборакат боша хуш омадӣ баъд ай ӯ эфир биромадам ҳамин канали худат омадам ки эфир мурдапа ма киштум охир дигар гапои ӯра диди субҳоналло настренем пари бо майли хоҳарҷони саҳри бо ба номи канали ман нависон омад биромада агар ӯ канал ӯ чӣ навистага субҳоналло то ҳозир агар бовар кунӣ хоҳар қиёматӣ то ҳозир сардардам дарди сарм ҳеҷ ҷойи намекунам духтари димангӣ ма гуфтам як дору биёр ба худо доруро оварда инам болои стола када қатъи об монда фромӯшиш кардам бихӯрам бо чира эфиравӣ кардам гуфтам я эфир накунам гуфтам бало ба паси душман нахо ма ақиб занам монд биган аҳамият наметонам яке ҳамавақт ба пеш бояд қадам монед бо эфира сар додам сарам дар кардасаем ки ҳама каса созен худоен апаҷоном созаки адиноки волмига алҳамдулилла мо ҳама апаҷонон созен худем бардамем ба кардем
خداکت سازی دودرک عزیز بهادر سیکرت چیه سیکرت فهمیدم سیکرت باشه سیکرت گپ نیست و در جان دوره وطن یک خدمت کن دوستان میگه و علیکم سلام ولک خیرات کردم تا اونجا هم نگفتی سمیه مرا میگم سمیه خواهر جان خوش اومدین خیلی بابید بمره دوستان من در او هستم دوره وطن میگه من جنگ تمام کردم به خواه رفتم دوستان میگه اپا سازی خانگی جناب خانگی همه کسا سازن اپا شکر رحمت ما سازیم الحمدلله اگر مرا کسی خدا بشکر تا این دم ساعت برازگی خداوند بزرگ مهربان ساز و بردن خوش آمدید و درک اپاش و همه کسا عزیزان دلم خوش آمدین اپا جان مهربانم اویشه خوش آمدین هستین پروگرام زینی تایبا بختوار میگه اپا ادمین برنامه شما را نویسته آی سحری مرا یک چی نویست خدازنان سردرد چیدم تا زیاد دوستان میده دادرک مصفه اگر او را میخوندی سبحان الله خوش اومده اپا جان سمیه والک میگه دین شب تا ساعت 4 سحری را بزن و بگیر داشتم دوره وطن میگه مال اپا ها خواهر اکا برادر خداوند نگهبانتون باشه بهادر تو چو تا به نسترین کوب گوچ کو کده به خدا سو سلامتیت خوبه خی تی خیلی نبودی که شوخی میکردی گپ میزدی چو کده دیگر بیملال افیر کنیم اپاش که ای زنده باشی گپ نیست دوستان براد من پادکست کردم اینامی تو زکیه میگه همه کسا الان نگهبان تو ما دیرتر گپ نیست دینو که زنده و سربلند باشه رحمت برای لایک برای دستگیری برای اشتراک افیر دو در جون پش خوش آمدی یا باید گشت جمعه مبارکت باشه آباد باشید تو خوش آمدی سمیه عمر و میگه پروگرامیست سلام سازی برات یا خدمت کن همین سیلتر درو پادکست کن نویس ایلام دوستان میده آبونه شدم دوستان میگه سلام و علیکم السلام خلیگم بهروز و درک پش خوش آمدی ساز کارات سازا سلامتیت خوبه شب جمعه مبارکت باشه دو درک پش ای بری بالا بگذار بهادر حالی بر وقت نیست برای دراز کشی دوره وطن میگه همه کسا سازن خلیگم بهروز میگه الحمدلله همه کسا خوب هستین بای بهادر سازن شما سمیه عمر میگه رسول میگه اپا جان خواهر جان من چخیر الحمدلله زکیه جان سازن خدا باشه این یادش پیشم تلفن در دست صبرینم در دست تلفن در پیشم رو برام شده دختری دیمگین در که خدا نشانه تا که خدا شم شکر کنه در کانال نرا برنامه من کانال شده اومده در همون چون چی اولوی نشوندگی و اوسنش یک گپای بزیر نشوندگی که سبحان الله با گفتنم زبان آدم نمیگرده و شنیدنم گوشه آدم توبه کردم خدا استغفرالله کجا بیام رسام سمیه عمر سمیه اپا بهادر لایک برده برادر جانا 4 کسی دیگر در کار یک حرکت کنه دوستان میده سلام و پچخلی شما مفتونه و مثلا الحمدلله ساز خدا بشکر مفتونه جان یا پا خدا که ساز سلامتی خوب خواهرک قندم شکلاتم زندگی و ساز شب جمعه مبارکت باشه خواهرک قندم خوش آمدی بایدگاه برای بالا بگذار اپاشکر لیکن احتیاط شده یک روز پرانکی منش داد کنید نسترینتون پول میراست میپره این دیگه من در جان چیزا رو در یوتیوب دیدم که دیگه استغفرالله بهروز رحمت میگه رحمت دوستان چی کانال ای شما سمیه عمر میگه مفتونه سلام ساز اومده دوستان میگه بهادر 4 تا چک کن دو دلت میرو از یقیت نمیفهمی یا که محمد وفات کرده از یقیت میگه سمیه شما بلاگرین دوستان میگه سلام دوستان میگه مفتونه میگه نه اکما بلاگر نیستم سمیه عمر میگه امینه یا ینگا جون کو درو ای بخدو بهادر کو چی بای خیلی بینسترینی نه اپا همه ساده کم در پرابلم روزای نزدیک انشالله حل میشه بعد با سر بکنیم تو به حضورش در نفالیده است در جان خدا هر مشکلی داشته باشه خداوند بزرگ مهربان در همین شام جمعه خداوند انشالله حل کننده شه برای مزید نشه هر چیزی میگه که هر بر سر فرزند آدم هر مشکلی باید انشالله حل میشه
حالا آغازی برادر شکی شده است در کانال پرویز. مرا وکیل کردم و اومدم رفتم میگه ایست نمیدونی دیگه کی کیه چی چیه. برادر جانو کسی بلوگ گیره این سیلکه دروی پدیسه تکنه نویسه اینامی دوستان میده اوبونه شدن دوستان میده دورای وطن به حدود لایک مونده خندیده دوستان میگه سر فیرود کن نمیدروی دیگه بختوار میگه سومایه سیلکه را برای تو پرتوختیستم برو رسول میگه بهادور یک چشم سینی دیگر چشم یک چشم سینی دیگر چشم میگه بیا خوب کنیم برای یعنی دوستان میده میگه پشکر ویدیو تانه کشین چی با بکشم رحمت اپابدور میگه بختوار چی دوستان میگه مایلش خیر من رفتم خوبای خوش آمده اپا خوبای خوش اومده زکی رحمت الله خواهر جان و شما نیز خوبای خوش شبای رحمانی خواهر جان خدا نگهبانت باشه در پناه الله بزرگ شب جمعه مبارکت باشه مایلی گپ نیست برای خوب را ما شما در پرپیست کردگیم رسام سمیه عمر میگه نه برات دوستان وابشه خوب ندارم بهادر میگه سمیه مهمان شویم خالدان بهروز میگه فهما رحمت رسوی میگه بهادر اگر یگان چی باشه مثال یگان خدمت باشه گپ زنه که حل کرده بتونیم اگر مخفی نباشه یگان کمک دست من بیا یاردمت کنیم دادر جان فهما رحمت رسوی میگه بهادر یک نمود خرسنده که گیریه داره من دیدستم با میکروسکوپ دوستان میگه اپتیت ما خوی کرده خبر خیلی کدوم با یگان چی فهمیدم دیدستم با میکروسکوپ که اپتیت ما خوی کرده با آلمان نرویم قطعی ویدیو گرد نیست در جان رحمت اپا جان زکیه میگه رحمت اپا جان شما با شبی جمعه مبارک رحمت الله مفتونه خواهر جان عزیز زیق نشه مفتونه مرا ممی سری نسترینی ما پروندن زیق نشه میگم که هیچ وقت دشمن چی کردن در کنه دشمن از زیر کده همه وقت با پیش همه روز به خدا میگم که گفتنی بودم که دیگه نمیکنم یعنی افیر ایستادم گفتم اخوی یک گه وای گه های وای جینای وای دیوای وای اجینای نخو ما پشتی وای شده قدم به عقب بزنم همه وقت قدم به پیش خیلی دوستان و دشمنان با خرسان میشن که میگه اوستا نیستشون کردیم انشالله که قدم به پیش میمونم هیچ وقت عقب قدم نمیمونم اپا ادمین شما کار میدونین پرپیسات هم میکنین دادر جان ما بعد افیرم انشالله میدرم میکنم به خدا درست شد یوتیوب کم درآمدستم کدام را ویدیوشان ندیدم خفن نشد انشالله یگان روز میبینیم بهادر میگه بهادر دادر جان اگر یگان خدمت چی باشه گپ زنیه که دست من بیا انشالله یاردمت میکنم بهادر دادر جان مفتونه یک سیلکه میفرم در رو پرپیسات کن نویس در کامنتش اینامی دوستان میدیا اوبونه شدم دوستان میدیا میگه بهروز جان در اومدم سمیه مروه میگه اپا همه صد گپ نیست خداوند همه وقت صد باشید دادر جان خی ایما یک گفتن بود نه ای کجا من زیق میشم صد میجگد ولی سبک لایک کراوان ایجاد میگن که روسو واره همون هیچ وقت زیق شدن در کنیست هیچ وقت قدم به عقیب موندنم در کنیست همه وقتی قدم مونده دشمن زیر پا میشه دشمن تگ پا میشه انشالله که برای همه وقت قدم به پیش موندن در کره مفتونه بیا کمین من رسول میگه رسان در آمدم سمیه میگه شدم من آبونه وای کانال با مفتونه میگه امروز من نبودم افیری شما در سحری در اگر افیر شما میدرمدم خیلی میدونستم به خدا ندرمدی خیلی درمد کتی گفتگی کل کده چکت خوب شد که کمنت مونم خوب شد چی کمنت مونم مفتونه میگه مالی با دادر جان در پناه الله شب جمعه بایدن مبارک باشه خوبای رحمانی شبای خوش دادر جان یک پس زنده و سربلند باشید سمیه عمر و ممنونم از شما رسول میگه رسیم چوتا ترم به نسرینی همی روز به خدا سوزی سلامتیت خوبه خواهر جان به خدا چوتا به نسرینی ختم یک کم کمکی شوخی میکردی ترم ای شوخی مونده رحمت اپا زنده باشی به حدود دادر جان به خدا همه تان امروز به نسرینی
آخه افیر کردم گفتیم یگان شوخی میکنیم میخندیم کی همه بینسترین. سمایه عمر کوچ بگو که منم نه منم رسیم میگم نیستن بعد در همینجا خیلی خیلی که آدم میگه درم ای نسرین یا نباشه خیر بدرم میگه چقدر دستگیری کنیم. من سرم دردم میکنم میدرم میگم خیلی ما یک چی میره و یا لایکی یا سلام علیک میره و میدرم لایک میمونم سلام علیک میکنم که میدرم میشتینم دیگه بر اومدنم امر محال درد سرم دیگه فراموش میکنم. همه کسی خوش آمدین دخترکای عزیز خواهرکای عزیز شب جمعه به همتون مبارک باشه. خداوند هر مراد و مقصد دنی شام جمعه دارین و مراد و مقصدتون برسین. هر مشکلی دارین خداوند بزرگ و مهربان مشکلیتون رو آسان بگردونه. آمین. خدای مهربان در همه بالا فقط سیلکای کی موندگه دوستان نمیتونم که دلیل چون کنم. ای خدای مهربان یا الله. چی این ندیدی که سبحان الله تو چی گفتی؟ سبحان الله مرام دمی سرم کتاب های بزرگ نشنده بود. من خود ده همه روز جمعه ایقا خدا بخبر باشم. دقت بلاگره کانال داره ویدیو میفره التماس روی نمی سیلکره پاکیزت کنه نویسین اینامی دوستان میده آبونه شدم التماس او یک گله کانال داره با کیمان اومد اینا دیدی گفتی نمیاید دیدی همو بکشه بخواه میگیم اونجا نوشه بگم و بخطیمش نمیدونی گرمانیا چیکار داریم دادر جون گرمانیا چند راه داره ویزا کاری داره مثال ویزا میگیری ماشین بیزنس گفتن یا چند راه داره دادر جون مقصد اومدن تون پرمیت چیه کنی چلی من نمیدونم من تلفن مرده است بختور میگه مهمان شوی کانال اومده سرکه تمام بختور پرسته چرا میگه میکسر با گپ نه اپای عشقی простой человек که از این یک خدمت کن اگر علاجش باشه همیشه کار درو подписаться کن در کانال نویس اینم دوستان میگه آبونه شدم اگر علاجش باشه دوستان میگم
بس امینه اومد. ای او امینه بر وقت اومد چون چی نویس برافت. تو بس تو پدپیسات گفته باشیم 33 لایک سفرست. سلام علیکم پجان زنده باشی. لایک قبول شد دو درک پش و علیکم السلام زلطه پرین سوزاکی سلامتت خوبه دو در جان عزیز. شب جمعه مبارکت باشه. خوش اومدی ابرودگاه برای بالا بوده پرستای چلوک به خدا دیدم و ندیدم. زلطه پرین خیلی سلام علیکم کردم و علیکم سلام پرستای چلوک نبیره جون ندیدم بخشش دو درک پش نبیره جونی مامش سازی سلامتت خوبه کوراکو سوزن. خوش اومدی ابرودگاه برای بالا بگذار همه قصه سازی انشالله دوستان زلطه پرین میگه زنده باشی دو درک پش شب جمعه مبارکت باشه. نمی اپای دوره وطن نسته ها دوستان میده سبحان الله چیکار کنیم نمیدونیم. موضوع و یکی شد خواهر سحری مرام خیلی نرسونده که بود سحری هم سبحان الله. ای با نیک بود شه که جو پیدا شید خدا بگیره نیک بود شه با سیرکه بسیار چیده با فکرم برام قوده چید کرد بچه جان دختر نیست دختر نبوده و جمعه مبارک صلوات بر پیامبرمان فراموش نکنید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. تاجیکان کمر زنده باشید و در جان رحمت الله برای سخنی بهترین شما نیز مبارک باشد و در جان جوانان تاجیکان کمر تاجیکان کمر و در جان کلیفت ندادم بخشش. الحمدلله سواز رحمت سواز اپا رحمت شما دن نیز روزی سعید جمعه مبارک باشد. اپا جان زنده و سربلند باشید زلطه پرین خوش آمدین همتون قدماتون بالای دیده. سبینه چه فهمیدی که دختر نیست قطش گفت زدین یکون ادرش گفتین باید دختر نیست به فکرم چه خیلی دختر نیست تپو میزنه مفتونه میگه ای خواهر جون نفهمیدیم رسیده. سلام اپای ادمین که سازین خودin موضوع و علیکم السلام. الحمدلله سازین موضوع جون یا پش خدا که ساز سلامتیت خوبه کوراکوت سازن. شب جمعه مبارکتون باشه. خوش اومدین. کدام بدبخت مرا چور میکرد ای نمو چیه کدی ای نیک بوتای قور بوتای بو در بالای چی با او برومده. زلطه پرین سبینکه میگم سبینکه زلطه میگم مفتونه پجان شام بخیر زلطه پرین میگم بلاگر 35 لگ اینامی مستر خورمد و زنده باشید و در جان خوش آمدی یه بار دیگر رحمت الله برای لایک دو در جان ای بری بالا بگذار. خوش آمدی یه بار دیگر موضوع 32 لایک پجان زنده باشی موضوع جان یا پش خوش آمدی یه بار دیگر. با نام اپای دوره وطن نویسته گو ها چیکار کنیم خواهر جان خداوند همه روزی جمعه دعا میکنیم که برای روسی دویتش کنه و خواهرت باشه دودرت باشه کسی باشه. رحمت زلطه پرین مفتونه میگه بود چو کدک سبینکه زلطه پرین میگه دوستان تره بود چور میکرد سبینکه میگه موضوع خوش اومدی خلیگه میگه زلطه سلام علیکم دوستم بلوگ سبینکه هیچی میگه سبینکه کانال میگه کجا خوش باشین چیکار کردین مرا. و علیکم سلام ردنای زلطه پری میگه تو خبر داد کن در باره تو میبرویا ویدیو هم چند تا دورت سبینکه میگه موضوع یکی شد موضوع یکی شد میگه فهمه کجون هیچ گرد نی خواهر جونه من شما دا کلید ندادم دیدیم
залата парто силка ин каналам қатӣ бишам блогер тҷк мега хай ба ҳама шаби хуш аллоҳ нигаҳбон ҳар яки мову шумо боша боварка ай хондан мондум ба худо шукру састани мешаводам ком хали шидум ҷума муборак сумайя умарова мега ба шумо низ хоҳарҷони азиз муборак боша шабои хуш хубои раҳмонӣ хоҳараки азиз раҳмат барои дастгирӣ карданат хоҳараки азиз гиромӣ барои лайкат барои иштироки эфират миннатдорам аз замин то осмон хуш омадӣ я бори дигар номи мурғоям мегум кадоме мешноса бига ҳозӣ бахтовар мега номи мурғоям мегум касе мешноса бига амиҷа ҳозӣ ҳичка надромад дӯстон медиа мега нанависта истен бахтовар мега окей ҳозир залате пари мега ҳамакаса дар паноҳи худо бошен раҳмати аллоҳ холигам беҳрӯз додарҷон шумо низ дар паноҳи аллоҳ бошен раҳмат барои дастгирӣ додарҷон зиндаву сарбаланду сарфароз бошен шаби ҷумая будган боракат боша хобои раҳмонӣ шабои хуш раҳмат барои лайкат сафия мусулманка зинда боши хоҳарҷон хуш омадед соҳ саломатият хуб коракот созан сафияҷон япаш сабр барада буд мафтуна мега кадом сабр имҷаем ка сабр дуромада гузин барадаш кия мафтунаҷон бо барадашам ягон одами вая бахтоварҷон додар мафтуна питер мега акаҷон куҷо мавзуна мега салом апаҷони қандам сафия мусулмонка мега ва алайкум ассалом хоҳарҷони қандам соҳ саломатиёт хубай коракот созам хоҳараки азизам апаҷон сафия хуш омадӣ залатои пари мега додарҷон касе блогера амисилка дуроя нависа айноми дӯстон медиа обуна шидум илтимос дӯстон мега мавзун бурам сарм дард дора эфир кунам беҳрӯз мега апаҷон шумо да кадом шаҳрин ман дар шаҳри германиям хоҳараки апаш беҳрӯз додарҷон ба чӣ кадистаӣ ба чӣ эфир мекунӣ хуш бошем сафия мега эфир мекунем акаҷон мавзуна мега дар эфири зафари раҳимзод гуфт ки арӯси ман мешад ҳамо бадбахт раҳмат админка беҳрӯз мега акаҷон ман шумода як гапи муҳим дорам мавзуна мега вай нест ҳо ҳамон охирде мафтуна мега мавзун бале эфир мекунам сарам дард дора беҳрӯз мега залатои шидам лайк ба комменташ қатӣ дӯстам блогер мега мавзун коммент даро навис гап мезанем беҳрӯз мега сабр барада шуда буд камтар пеш мафтуна мега раҳмат бародар залатои пари мега обуна шавед манам мешам фамилия лови фамилия мега прямои эфир мекунам беҳрӯз мега майл фаҳмидам майла шакаҷон ба ягон чӣ намекунӣ охе ба ягон программа ай сабинҷон сабрина сабинҷон бура ҷога телефонта бикаш сабрин сабрина сабрин ты ховуш буд чӣ рай гӯшад буди сабринаҷон ка ховуш буд ки майла шакаҷон мавзуна баро коммент биё беҳрӯз мега эфири апай дураи ватан рафтам ботиш 4 минкат омадам эфир сар дода вақтои и бо девона шидаги охир ҳама каса хуш омадем олами мусиқӣ салом ва алайкум ассалом додарҷон олами мусиқӣ саломат қабул соз додарҷон саломатиёт хубай коракот созан хуш омадӣ додарак апа шаби ҷума муборакат боша айбари боло бигзар диққат касе блогера канал дуроя илтимос ами силка дуроя подписатсия куна дар коммент нависа айноми дӯстон медиа обуна шудан илтимос дӯстон медиа дарвоз
0437 лайк. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. дарвоз додарҷон и додараки мо пайдо шику сӯзи саломатият хубе додарҷон дарвоз коракот сӯзан шави ҷумъа муборакат боша. хуш омадӣ додарҷони азиз. шариф шарипов салом апа 36 лайк. ай номи маснер зинда бошӣ. ва алайкум ассалом. раҳмати алло барои лайк додарҷони апаш. миннатдорам додарҷон. мастер холматов зиндаву сарбаланду сарфароз бошӣ. дӯстон медиа мегӯяд ҷои гармта хинак накӯ. ҷои сӯ мепарӣ бишин да ҳаминҷа мега да як канал бишӣ. охи ису мепарӣ усу мепарӣ баром қавму чи чапат гирифта ботушай котшай ботшай. ҳама каса хуш омадед. духтаракма бедор кун ки хомӯш буда. апа як мин се одами дига монда як эълон кун. мастер холматов додарҷон ҳамин канали додарак муна дӯстон медиара будро як дастгирӣ ки ё када кард. охир гуфтам одам ҷамъ кунам. дӯстон додарҷон ки ҳеҷ киам несте ки сафия мусулманка хоҳарҷон дар инҷа ҳасти ку як дастгирӣ ки ҳамин дӯстони додарака будурен да ҳамин канал будурен лайк бумонен бигӯен комент бинависен бигӯен айноми дӯстон медиам омадагӣ. ҳафт одама чӯ ҳама хапанд? дастгирӣ кунедтон дӯстон медиа мафтуна мегӯяд. мастер салом созен хубем бародар ҳамин силкара дуро подписатсия кун навис да комент айноми дӯстон медиа обуна шидум бугӯ. соз апашка шумо созен хоҳаро созан ҳама каса тинч хуб. алҳамдулилло соз худо ба шукр. раҳмати алло барои пурсишу додарҷон худо ба шукр. дакат соз коракот созан хуш омадӣ як бор дига. калитет бутам ё ки меравем. ассалому алайкум апа созен. ва алайкум ассалом. алҳамдулилло созен худо ба шукр. худак сози саломатият хубе аср бики дарвоз додарҷон будро да ҳамин канали дӯстон медиа агар вақт дошта бошӣ буда да ин канал силкаш мондагия дастгириш ку подписатсия ку бугӯ айноми дӯстон медиа омадагим агар вақт дошта бошӣ. дӯстон канали мада камен монем марам будрум монум камен сафия мусулманка мега ма нивидим каём медидамуд ку хоҳарҷон мешай додаем. гуфтам ку ассалому алайкум апа созен гуфтӣ. гуфтам ва алайкум ассалом. бо номта хондум аср хондум номта натунистам хонда. шинохтӣ неки небахтум нашинохтам ту касе боши хоҳарҷон мешай додарҷон мешай қадамот болои дида неки шиноска кухтаки мебахшӣ дар кадом канале ки блогер мекунам ба ҳамун канал подписатсия кунед нависен айноми дӯстон медиам. ман хоҳари нивидинкатум бешухӣ дар хоҳари нивидинкам сабқа хуш омадед. ман нивидинкаем гунаистонда баром қа хай хоҳараки нивидинкам чихел дига ба каналам шавамтон гуфта дуромадам. зинда бошӣ нивидинкаҷон япаш. сози ба хай саломатиёт хубе коракот созан шави ҷумъа муборакат боша. нивидинка зинда бошӣ. софия мусулманка дар канали ман не ини канал дар дуруд навис айноми дӯстон медиа обуна шидум. дӯстон медиа ина силкаша мондагия да ини болотарак будурем силкаи мондагии дӯстон обуна шавем бигӯен айноми ки омадагем дӯстон медиа. аз шумоён хоҳиш як минут нависен номои мурғоро менависам. охай ку бинавис ки додарҷон. нома нагир чӣ ба номта нагирам. башка раҳмат як гуфтам хабар гирам мерам гап нест додарҷон. хай зинда бошӣ.
میگم اینو دوستان تیوی چوپا چوپسون بخدا همونی بخدا راستی اپای چوب فهمیدم در خواهرکم سبقه بخدا نشناختم سازی سلامتی خوبه دخترکت سازه خوش آمده خواهرک عزیزم ماشاءالله نشناختم کلیتت بتم یا نه این زادروزی که قد داریم این زادروز یک دوستم بود خواهر جان عزیز زادروز فیروز میکردم بعد تورت پختم بردم بچه‌کش زادروز داشت برایم تو حاضی میام گپ نیست خواهر جان دخترکت سوزه شوی جمعه بارکت باشه بخدا حاضی وجه میترسیم دیگه دیدی وضعیت چی را فیرو را دیگه میترسیم دیگه آدمی ناشناس میداره وجه دیل آدم در چی میداره کی باشه به نظیر نمیپرسیم جین داری صفیه مسلمان که میگه زور شده است چی زور شده هم تورت زور شده که دیرش دینه همه کس خوش آمده در خواهرکم در دادرکم صدقه شب همه تان بارک باشه شب جمعه به همه تان بارک باشه یک شامی همه تان به خیر شدی باشه در قدمای همه تان نور دیده تاجی سر قدماتون بالای دیده گفته سیمش همه کس عزیزان دلم خوش آمده تورت پروست سوپر آخه اپاتون تورت پزه تورت همو زادروزم человек паука кадагима баъда телефоном рост дига бу телефон ман хел мондам ин телефоне ки хондестам телефон да чӣ намерава видео ҳозе ҳамун тор боша бовар кунед салом раҳмат сафия нағзаи шумо пурсем мафтуна писер мегӯям почаҳои человек паука бридес на гапитара хондам дӯстон айпо бепош мекунем охе дӯстон сабри иришакӣ айноми канали дӯстон тере кардаку девона шидаги касе аст апай ман анка торт пачай пухтай ки се моҳшидиш дард дорум торта мешава ҳоли бе ҳама чиро худован рӯзу соат додага иншолла ки мешава сабинка дидам хато када аз ман соз сафия мусулмонка дӯстон ӯ канали кияй ӯ духтарак қиссаи исломӣ мегӯяд ҳози канали парвона медрун мекунам бо дӯстон охир ман ҳайрон шудам сабинка вай ин хел одам набуд гуфтам қиссаи исломӣ намедонам ман як озмунда иштирок дорам дӯстон мезанидам номи мурғо як таш фаррух ду фарҳод се муҳаммад чор севрод воҳ бача ба ёро ман намешиносам ки бахтовар ко мегӯ ки рӯзи номошона бигирам ёро рости гап ман намешиносам ки фаррух мурғо якум фаррух дуюм фарҳод сеюм муҳаммад чорум сироҷ муҳаммад фарҳод ҳамое ки мешиносам ҳамоша бугӯ бахтовар ко гуфти ҳештон айсартон меро бахтовар тавба бугӯ номи ма фарҳод тавба бугӯ мега номи ма фарҳод аст парвона алива 39 лайк очаҷон
رحمت الله برای لایک زنده باشیم. خیلی مرغ تخمکن هستن که دوستان ما سیرکه تمام که دوستان داده جان باور که همه افیر فقط سیرکه کی گرفته دوستان بیچاره سیرکمونی را هشش رفت. من سبینکه خوش آمدی سبینه جون یا پا اوچه جون با من میگم یکی پوشن و خدا اوجه ترسان شدیم ترسان شدیم. 5 شاهرخ 6 اسکندر 7 میراج گفتی و یورا میشنوسی من یورا گون ترانه که نمیشنوسم کدام شاهرخ کدام اسکندر 8م فضلالدین 9م ارکین 10م شهرام اگر آدم های میشناختگی ما نبودن یورا من یکونشو نمیشناسم. من 2 تا شاهرخ را میدونم 1 تا اسکندر میدونم دوستان میدونم نه من تماما نمیدونم یکیم. بچه نخوا همین مردکو چون از زنک نه سبحان الله خیلی که زنک شون میخوره بروان خیلی همون چیوشون چی کنن در امریکا توبه کردم خدا زنک نخ چون خیلی در موندم دوستان سبینکه میگه ای سبینکه شیری نری ده دوستان میگه تمام آخه جانت خلاصه که سیلکوت و دلید که دوستان میگه یا که هولم با در کورته توبه سبحان الله نه اولی بود نشه بچه ای 20 آدم بالا شدی چه خیلی حالم 10 نشیده ای تو فضلالدین ارکین و شهرام توبه سبحان الله زمین به کفه و تای زمین بروانن مردم او گرینی را دلش بیوه 100 تا کانال داره میشه دوستان. ای خدای بزرگ یا الله او بدبخت میگم این نه خدمت 17 تا کانال دارم باید با کانالی که ویدیو پادپیسچیک داره با اما کامنت کنم گفته با اکاونت خودت نکنیم او چی بازی
ادمین خوب بود نه کانال کی رفتم برای وطن رفتم لایک ماندم سلام دادم اومدم نه منم نشناختم او گفتی که همشان نمیشناسیم من ترسیدم یارو ما نمیشناسیم من او بازی رو نمیدونم من پس سرکش گرفتم اپای ادمین بخون بولو را خوندم که ما دو تا شاروخ میدونم یک تا اسکندر میدونم یارو ما خوندم حاضرش در 10 نفر گفتم بختاور میگه کدام فروخ نام کانالش چیه دوستان میگه خالیدن سیکرت کو همه کسا سیرکمونه یک خبر بگیرم سیرکمونه میگه خبر بگیرم خالیدن سیکرت شاروخ نام کانالش چیه دوستان میگه اسکندر نام کانالش چیه دوستان میگه خالیدن سیکرت دوستان میگه گفته شاروخ هم نمیدونم تاگه همش میفهمیم همشه بختاور میگه یک تا نویستم با اوت کردم دوستان میگه همه کسی خوش آمدین هر کسی باشه خداوند میگم که برای راست هدایتش کنه انشالله که کم گل یوشی کده یوشی میکنم پشیمون میشم خدا خواهد نمای اساسشون میفهمید آخه تو گفتی میشناسیشون ما یه روانشون نمیشناسیم که بختاور فرهاد کلاونی رو فرهاد کلاونی رو بازی میکنه تو فرهاد میلیون تای دادر جون یک تنیسی که یک دنیای فرهاد است اگه نه فقط از اون مالیش من میکنم بدبختم دادر جان تو جای خدا داری و جای خچه داره اون هیچ وقت جای تره گرفتن نمیتونم خطا بانوز یخ کردیم خیز 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 بچه جون خیز 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 عجب بودم گردن در میکن خیز صبری بیا خیز کن این شبیه بود صبری نبیا بیا گفتم خیر بود خیلی نخوبه خوب بود
بده بود کنانی فرخوده پدشکش کنم. السلام علیکم و علیکم السلام. خوش آمدید در جان سوز. خوب سلامتی خوبه مسلم. می فیری مرا چند ساعت شده باشم. نشون نمیتناشید کشه. ده تا جمع شده بود و فکرم چند تاشو قبول نمیکنه. چی باید دوستان قبول نمیکنه؟ چی سبب؟ خیلی بالا با پسش که برام بگم چی گپ میشه. همه تون در رحمت دوستان میبینید اپا جون من شما در کمین کدگی بدرین شما رو ها دوستان در جان انشالله که میدونم نصیب باشه روزی مرم کن میتونی دیدم جب این ساعت چند شده مرم افیره بکشم. افیر بر برکت اپا جون افیر با برکت رحمت دو در جان شما خودتون با برکت این دو درکوی عزیز شما که با برکت که هستین انسان های خوب که هستین بعد همه افیرم انشالله که با برکت میشم. این نه که با شوخی نکرد ولی مرا 4 ساعت نشده در سر افیر شدن نمیکشم برای میگم بکشیم که بینیم یکم کسی افیر داشته باشه بریم دستگیری کنیم. 4 ساعت شده این نه ساعت نیمی 10 بود روی کردم چخید 4 ساعت شده نه 1 نیم ساعت شده 2 ساعت شده ولی 4 ساعت مانشه نه چی بکی آخه ساعت کمی تا که دوستان دو در جان اما 10 ساعت هم کنم ساعت کمی تا 1 ساعت هم کنم ساعت کمی تا دکمو چی در که اوت کردم بسید کامم آخه 1 تای میگم بو میگه که نه من 1 تا نیستم 1 تای دیگه آخه شما
Я ролтон буза настрени. О, рост мегӯ ба худо имрӯз бенастрени чили рӯз буд. Субҳаналлоҳ. номи Фарҳод уд намешавад. Бахтовар мегӯ. бахтовар хуш омадед додарҷон. қиссаи исломӣ хуш омадед. кукимада нест дастша бардора садо шунад. наҷибулло чиллак ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. наҷибулло додарҷони апаш сози саломатиёт хубай коракот созан. додараки ма и чанд қабдӣ дар диҷо буди соз саломатиёт хубай коракот созан. шаби ҷумъа муборакат бошад додарҷон. хуш омадӣ. я то хурдум эфирода худма ҳаст лез гам омадам. зинда бошӣ. марам на як эфири кид рафтам. дураи ватан рафтам. салом алейк кардам. ҷавобша ногирифта давидум омадам. бо намедонам чӣ навис нанавис ки омадам. сози хубӣ иншалло. чӣ ҳол дорӣ? куҷода мегардем? мо куҷода мегардем? мо ҳар рӯз дар ними эфироем. худакат созӣ наҷибулло додарҷон коракот созан саломатиёт хубай додараки апаш. наҷибулло салом худаш дард дӯстон медиа мега салом алейкум ғарибон тв. ва алейкум ассалом ғарибон тв. додарҷон хуш омадӣ. соз саломатиёт хуб коракот созан. шаби ҷумъа муборакат бошад. фарҳод ва фаррух душмани асосии май ва марғи асосиянд. бахтовар мега дураи ватан ҳунар рафтам омам. салом алейк. ҳунар ва табиатам чӣ дорад? ҳунаране ки надидам ростигап. худо ҳамавақт соз бошед апаҷон. морам хубем шукри алло. наҷибулло додарҷон дар ютуб нестӣ чӣ? ягон видео пидео тарицро намемонӣ чӣ намебиро ягон чизо? апай админ номи одамои навда эълон кун. ҳамун шапора апай админ ҳамин одамои навда эълон кун. ҳамин шапора. дӯстони азиз кие деҷа ғарибон тв додарҷон наҷибулло додарҷон бо кие деҷа да ҳамин силкаи дӯстон тв будурен чӣ монен камент монен бинависен ки ай номи дӯстон тв омадагием. агар вақт дошта бошем додаракҳои азиз. фаррухи кадом фаррух бошад? марам рости гап нашнохтам. дӯстон хуш бошед. чиба ман шуморо калид надодам. қиссаи исломӣ. охи мо ёро намешиносем. серауно бахтовар. мо ягон ёро намешиносем. гуфтестаи мо ёро тамоман намешиносем. ин намехоҳем шинос шудан фаҳмидан. мо садқаи клуч шавем. клуча садқаи шумо кунае додараки апаш нахоҳи суханат мем. фаррух блогер бошад бахтовар. фарҳод ки пидар мешавад ба гап мефаҳмед. точно мешиносем. намешиносем ё чум киян
амно ягон рами канали мада умадагиям ё не наҷибло ку гиҷушти ягон чипи нави скупином кали дори ё не бо мара наги дӯстон мега пага ме партом мешиносем паноҳи аллоҳ бошем апаҷон худона эҳтиёт кунем ай калите додум ку наҷибло додарҷон қиссаи исломӣ ҳоле мефаҳмем мегӯям умадагия ба ма мешиносумш қатимон меомад бахтовар киногиш гуфтеси хаёл кардесам клиентам апарат менавистагӣ мада баланд баланд хон ба мара наги дӯстон гуфтаа бахтовар киногиш гуфтеси хаёл кардесам клиентам ёки клипам пат менавистагӣ мара баланд бхон хостум аз аҳволтон бохабар шавам ва шукри аллоҳ мекунам ки соз ҳастем апаҷон э дар додарам садқа наҷибло мошалло беҳтарин додарак япаш худованд дар ин шави ҷумъа ҳар муроду мақсаде дори додарак япаш ба муроду мақсадат бирасонад додараке апаш худованд нигаҳбонат бошад раҳмати алло ки қадри моро медонӣ омади хабар гирифтӣ худованд падару модарат айти розӣ бошад додарҷони азиз худованд айти розӣ бошад раҳмати алло шабакаи хуши хубои раҳмонӣ додарҷон зиндаву сарбаланд бошӣ апашка соз фикр кунем мешиносем охир ама одамое мешиносем ҳамаш ина якташ ти бахтовар додарҷон якташ ина дӯстон медиҳай ина қиссаҳои исломияе охир мо ягон тамом мисоли хеле вай нестем ки ман инами аз ду таш қасдим бахтовар мега ду таш қасдима интересно ту кида да ҳамин канало кида қасд дорӣ ба фикрам ки ҳеч ки қати ҷанг намекунӣ бахтовар ку қасдима мегирам эълон бародаро ами силкара дроен подписаться кунед нависен дар камен обуна шидам айноми дӯстон медиа илтимос дуо кунед дар ҳаққи модари ман соз шавад чокара наҷибло додарҷон модаракат дар модаракат садқа чокара худованди бузургу меҳрубон парвардигор дар ин шоми ҷумъа дар ин шоми қабули дуо модарак та ҳаҷогаи бистарӣ бихезонаву шифои комил баташ додарҷон дар болои сари шумо зиндаву сарбаланд бошад соябони сари шумо бошад додарҷон омин эълона баланд бихоҳам нӯширгӣ кунад эълон бародарами силка дроен подписаться кунед нависен дар камен обуна шидам айноми дӯстон медиа илтимос дӯстон медиа мега касоне ки дастгирӣ мекунанд ҳамин касоне ки ваян биён ҳамин додараки маро дастгирӣ кунед дар ҳамин силкаш подписаться кунед биге айноми дӯстон медиа омадагӣ ина додарҷон акай шорух хити наҷибло мега не амиқ мара дар назар дорад дӯстон медиа мега раҳмати алло дӯстони азиз наҷибло мега худо шифои комил насиб кунад дӯстон медиа мега дӯстони сағирача номи ту чия номаш фарҳода бо баландхо эбраси қиртуқом диридай баландхонира як касе нест ҳоз гудако ҳама хован як касе нест чойма я ома бо биёра ҳушм рафт дар хондани ҳамин рӯзи дроз не ки силкатира хондам ягон чӣ мешавад охир папала мекунем дӯстон медиа қиссаи исломӣ номи ман фарҳод хандида бо силкҳо бисёр шид ку дӯстон توبه
ай худ ма удалит кардистам. Ва дӯстон ин нав ма ном таъмирдум. Значит Фарҳодиш ти. Ва дӯстон ин нав ма номта фаҳмидум. Значит Фарҳодиш ти. Қиссаи исломига тагада нома Алиш мекунам. Дӯстон медонед қиссаи исломи ман Фарҳодай гуфтам. ин дуташ дар эфири ман омада буданд, ҳақорат карда буданд, аз оилам рафт қапидамаш. Ай буд аз оилам рафт қапидамаш тамом. Наки аз хидотон бинем Фарҳод ва Фаррух. рост дигар ман хеле номо намешунам. та Фарҳод ахай ном бачак блогер, Фаррух блогер будун. Фарҳодш ке намедонам. аку Фаррух хеле нест, инсон хеле инсон нест. хай бо намедонам. мо қиссаи исломӣ аҳамияти ин мара дар назар дорад. дӯстон медонед уд кардам апай админ ссилка нету. И точно мара гуфтеста. нетра намега. давай ман рафтам. мо да ҳамо номои аблаҳӣ мондагӣ буд ку анамонро мехоҳем бидонем ки бошанд. амоное ки дур омаданд ҳақорат кардан анавомро мо дар кор монанд. воеш ки залал нарасондаем, мо ба оно чӣ кор дорем? ба харе бор надорем, мегӯянд чӣ кор дорем? залал як кас нарасида бошад, мо чӣ да? дӯстон медонед натарс, тура нагуфтям нара ҳиҷоб. шӯхӣ мекунам. дастот дарда набинад паҷон. беҳтарин кадбоно будаем ку бо чӯ кадом ита раҳмат хоҳарҷону чӯ кадом бо ита таъриф кин дуромади дай дегаи ҷума. ай бистай дигариша бидонем да тон ҳуй мемонад. ноширгӣ корот бахтовар ба худо бенамон кардем. ақаллан ҳамин якта медонистагимона бугӯ ку туморам фреб кардистай бахтовар. салом ба ҳаматон. ин дӯстон медиам мерава аз ватсап мана чорни мекунад. душанбе таҷикистон. салом ба ҳаматон. ва алайкум ассалом. душанбе таҷикистон, хуш омадед. соз саломатиёт хуб коракот созам. видеотона дидистам. ма да телефон қатъием ва телефон да замин мондагио ки видео рафтиста иш қатъи нигоҳ дорам хондестам. ва алайкум салом, хуш омадед. дар қиссаи исломига бугум ақалан ба худо бугӯ имшаб хоб мебарам. ҳастай додарҷон ключ садқаи сари чӣ ба ключ нестай? наход нашуд ключ сухан кунем. ключ 10 ключит метам додарҷон. бугӯ қиссаи исломига бугӯ ҷойтонда сахт намешинем. хай майли сахт майли чӣ хеле бошем. охи ту бугӯ якташа бугӯ. сера оно пага охи фора нафора мо эфир кунем мо меравем додарҷон. ту фикр накӣ ки яка мо ту ҳози бугӯи мо бояд ҳатман иштирок кунем ку мо балечик.
شب زنده داری افیر مردم شب زنده داری افیر آخه تو در جان ما در نو 22:35 لیتس که بریم یکم حرفش ده آخرش ره بهادور بهادور بختاور مدالی بر وقت قصهش میگه 41 لایک سعید وحدت زنده باشی دادر جان سلام علیکم و علیکم السلام خوش آمدید دادر جان سعید وحدت سلامتی خوب است سوز کارکات سوزم شب جمعه مبارکتون باشه دوشنبه تاجیکستان دادر جان شب جمعه مبارکتون باشه خوش آمدین هر داد ماده 23:35 قصهش میگه پیشونیامون شکاف شده ای طاعت عبادت با قسم افیر گذاشتیم انشاءالله دادر جان مینت نکه انشاءالله که هیچ گل نداره ای تورات عبادت ای چی کردن اینجوری وای نیست دادر جان الهی که سرامون شکاف شده الهی که معینه همون آو شده این در پیش چی هیچی نیست سبحان الله میشه گشتیم سعید وحدت میگه اپا دوشنبه تشکیل لبای دادر جان سخن که گوش کردیم فرهاد اوت کدی دوستان تیوی میگه همه اپر یک دستگیری کنی کدام اپر دادر جان خوب گو حوزی من لیتی نمیتونم دادر جان افیر برومده اگر خوب میشید که در پایین ویدیو میگون کامنت میمونده انشاءالله که در ویدیو یکم فقط خیلی من رفتم پگه بیایم پریمیر سر میتون درباره مرغا خپیدگی و سرس و بعد او افیر دارم گپ نیست همو را چی بده افیر نمونده که بختاور پریمیر را سر میدادی پریمیر را تا میدرومدیم افیر دا میشید زور میشید اگر میتونستی دا افیرت میموندی ای اپای خودمون ما هستیم دا ای اپا کیه ای سیلکه موندگی قصه اسلامی ما که میگم نپرونده افیرم فرهاد هیچ وقت اوت نمیشه و بختاور میگه ویدیو نیست سیلکه کانال شد نمیدانم آخه من دادر جان پریمای افیر یوتیوب کردیسم نمیفهمم با برون با دیگه در اومدن قیمی میکنه نمیشه بر اومدی دیگه تموم دورای وطن قصه اسلامی دورای وطن ای ما دورای وطن ده هستیم دادر جان او خواهر جان مونه دورای وطن اگر قصه چی وای باشه سیلکه هوای باشه ما بقید دورای وطن در بعد همه کانالمون هستیم نه فرشته بودم عمرم نه فرشته بودم آخه اگرم نباشم این نداده استغفرالله بگو آخه تو میدونی که خودت نیستی چوا دل تا دورم بری رحمت برای همون قرم برای چند قرم ما هستیم ایده آخه دادر جان ما این خواهر جان مونه حوزی بود در افیر نمیدونم افیرش کشته باشد در افیرش بودیم اگر همون نباشم پول میبرم تو این تو درگون تو میدونی خیلی اقرات پقرات میگه این دوستان میگه که جلو تو رفتیستن
تو کنستی این کارا نمیکنی که دنیا را فرهاد گرفته گیگا و ها زمین نامی مرا بگیرن خب من میدونم که من نیستم خداوند بالای سر شویده که شر نیست که من دیگه دمی آدما باور کنن نکنن صدقه سرم دی که من در پیش خداوند میدونم که من نیستم چرا این دور را پیسته میترانه نمیگم اون بیچاره گفت که ترانه گفتیستم گفت یا دیگرم از دست یکه بختار همه کار میرنه نه خیلی نمیکنه و پرنگ نکردیسته باشه با همین بچه ما را با پرنگ نکردیسته باشه کرنکای گرنکای دوستان تره اگر همان نامی بیمانی بودگی تو باشی بخششو مردنی همخه آدم بیخیکی همخه نام ماندو همخه سخنا حیفی همخه مردکی نامی همتری مانده آرزوی همخه زینا کنی را کرده بختار اینه و خدا من چاری نمیکنم در واتساپ دوستان میدهیم وقت گپاش معلومه من چی را میگه مثلا دوشنبه تکستان هیچی را داده جان یا الله مهربان خدا باشه من شوخی دارم من باور دارم من نیستم مرده کاری گپ زکی تو بودی همه آدم نه بچه کدام آدم همون که اقورت میکنه سری افیر ما در اومده بود میگم برو من نخواد تجربه گپی قبیح بگم دوستان میگه بختای سری نصری من که پرانگی نمی بیمانی قطی در اومد بود سحری ما بدیم قصه اسلامی می بدیم میشد میرفته سبحان الله سحری هم در اومد سحری در افیر ما در اومده بود خود من مقاقتتان دو سوری گفت زنم با شما را مقارد کنم نه سبحان الله
در یوتیوب فرهاد نیست دوستان میگه ما تو در باور داریم دادر جان پروست اون نام و او گپای او در یگان دیوتخوری نمیگیرد در سرس میگه در اپا او روی اکران تا چخلی تدی تاری شده چخلی شده دادر جان کسای اسلامی گویا امو نباشم خدا نکنه نه نکی گویا اگر نباشم نخواد نامی خدمه نویسم خیلی دوستان دوشنبه یک بار سیلکه کانال ختونمون دادر کسای اسلامی میگه سیلکه تمون میگه دوشنبه سیلکه داری یا نه دوشنبه سیلکه دوشنبه سیلکه تروی کن دوشنبه ابونا شده اخشی اومدی خواهر جان دوشنبه ابونا شده در افیر دوستان تیوی نامی مرا نویسته دوستان میگه کانال ندارم میگیم دوشنبه تاجیکستان میگه میگه ندارم سیل کانال میگم یک تای باور نمیکنن نامی افیرتن نامی مرا نویسته ها آی تو هلم باور نداری خیم شیدم تا فامیلیا با کیده و بوناشم میگه دوستان دوشنبه با مدشم قصه اسلام میگه مدشم همون چور میکو تنبود میدر اومدیم کمکی بودن جمع میکردیم که همون بیرکش شام جمعه برات باشد دوستان رحمت الله دو در جمعه و شما نیز مبارک شد تق تق ما آمده ممکن ولی دو در جمعه شما اومده چی با ممکن نیست مرحمت ایبری بلو بگذار و تلاش با موزه بگذار بلو یا خدمت کنید بایشم خدمت چی خدمت بگو قصه شدم تا زنگولش و دیگه رقمش نیسته دوشنبه تاجیکستان میگه شما بچه اتای بیبی زینب نیست هستیم بچه اتای بیبی زینب هستیم قصه اسلام میگه شام سعید جمعه مبارک خداوند همه غریبان رو در کنارش نگهبان باشد آمین رحمت الله و شما نیز مبارک باشد و در جان اسلام جان نکش دوشنبه قصه اسلامی میگه که دوشنبه دو در جان شما بچه بیبی زینب هستیم یا نیستیم 609 دوستان دوشنبه تاجیکستان میگه اسما جان سلام خوش آمدین قصه اسلامی میگه دوشنبه спасибо دوستان میگه میرم اونجا هیچ کنیسته بو میام اینجا دوشنبه صدقه خدمات دادر جان خوش آمدین نیا بازگر دوشنبه تاجیکستان همین ویدیو برای لایک و کامنت مونه اسم جان میگه با خدا مخواه کردم که دوستان شوخی کرده گفته است بیبی زینب کیه قصه دوشنبه تاجیکستان میگه دوستان در ویدیو مادر لایک مونه اسم جان میگه قصه اسلامی اپا جان سوزکن خوبکن اسم جان میگه
دوستان اگه تمام دم گرفته سر کارش بچین و پجانی دور وطن قصه اسلام میگم بیبی زینب دور وطن نکی چطور دیدم دور رفته نمیدونم شم بس سلکش یک جواب بکر دوستان لایک مونده ویدیو اومده اسمال جان میگه شکری الله دادر جان اسمال جان لایک موندم کامنت کردم قصه اسلام میگه و بعد من امروز 620 بودم 608 شدم خیلی تبریک سرشست عالی دیدم ایشون قصه اسم جان رحمت زنده باشین اسم جان میگه دوشنبه سرکه کیره خوزیمون دستی میدونی خدا قصه اسم میگه اسماعیل هوا موندم دوستان میگه دوستان نیست کسی چیزای مفید که رفته نیسته رفته خیلی چی برو اومده رفته اسماعیل لایک موندم دوشنبه تازیستان بود بگن جونش شری اصلا نبود من ویدیو مده لایک مونه سوی به افیره میگم مرا میگون بجان جونش چطوری اصلا نبود خندالات روین ویدیو مده لایک مونه دوشنبه رحمت زنده باشید میگم بروتون بلند شده است میگم که سری برای نماز بخونم شما بایشید اینجا چخ چخ کنم اگر وقت داشته باشین
شده توی از تنالی نمیگه مرد چی؟ افیر مرد یا زنده های تا یک جوشنی نباشه ایمه خفه میل خیر در پناه الله باشین و تجان خفه باشین میل خیر دیگر نمیدارم کیرا میگو اسماعیل مرا میگویو که کیرا میگوی قصه اسماعیل جان کیرا گفتی کویا بر سخن تا مرا گفتی یا که یکون کسی دیگر اکن نماز رفته سبدون با این سخن ترا دیدم ایستادم مرا میگوی استغفرالله در این روز جمعه نخواهیم سخن بکنی نخواهم ما شما خفه باشیم شما ما خفه نباشیم ما هیچ وقت خفه نمیشیم دادر جان استغفرالله شما را میگم ایمه استغفرالله اکن نخواه شما ایمه باوری داره که ما شما خفه شم برای کدام گناهات این خیلی یک سخنی دیگه برای کدام گناهات که من شما خفه شم ای قمه خودم میکشم دادر جان خوش اومدی در دادرکم صدقه نخود تو میگه پا نسبت ما بگوی گفتی گپای مو غربی خشم که نخواه نسبت ما نمیگه پا بگوی روی اکران تو نه چه خیلی ای تاری کده ما را بگو ای بچه کدگی مخی و دوره وطن خواهر جان خوش اومدی اول با وای کدگیم کو پرمای فرقتی میکنی ای تو خیلی وقت نمیدونم که میشه و نمیشه کاش که ایمه خفه نباشه پجانی گلوم استغفرالله دادر جان به نام الله من فقط میگم در فیلم که شما ایمه خفه نباشین نه به خدا هیچ کس که نخواهیم که انسان خوبی ما شما خفه شم دادر جان در دادرم صدقه واه المستی خواه نیستین سمیره سمیه میگه به خدا با نماز دخسته بودم با این گپ فهمیدم زوکا کشته بودم گفتم کی را گفته باشه بیک اول بفهمم گپی دادر ما با ببرم چو در جا چی نیستوندی که من ندیدم میگه که ایمه خفه که مرا نمیبینی برای اگر وای گفته باشی دادر جان من
насиб آخه ببرمز دیگه در اومده نمیتونم انشالله که بعدی بخوای اگر بعدی افیرم دامو ویدیو یکم ویدیو دادم کامنت پامین بمون یا که سیلکه هم گفتگی تا بمون ما بدرم لایک بمونم کامنت را بنویسیم گفتی چی گفتیم مایل را بینا پجا نماز خونه میبخشین که با گپتون گرفتم یعنی دو درجان اکما پروسه دارم گپ که چی شدم که چی با یه گپ برای چی گفتی سبجا اول گفتم و با میرم نماز میخونم شما اما خفه نیستین آخه نه دودر جان به خدای سخن نکی که نبرات ما رزق کردیم ما فخر میکنیم خیلی دودرکا داریم خیلی خواهرکا داریم گفتی گپای مادمو که گردنک میزنه میگیم دودر داریم ما اپا داریم خواهر داریم با توی خیلی میگی دودر جانیم سمیره نه علت میگم اپا جان اسماعیل جان میگه السلام علیکم زویزده و علیکم السلام زویزده خوش آمدی خواهرت میشه دودرت میشه خدمات بالای دیده بیا کو سمیره جان سلام خوش آمدین قصه اسم میگه اپشکه حاضر میام مرغا قطعی جنگ کردیسم بختوار دودره که اپش دگجو جنگ داری اپا جون ایچ تری افیره که چوت در اکرانش رفتیست چیش رفتیست در اکرانش نفهمیدم چوتوش دوگانه شما در کجا زندگی میکنین مرا میگه خواهر جان زن بگینه خواهره که پش ما در آلمانم خواهر جان در کجا بختوار کسی اسم میگه پیسه سلام دوستم خوش باشی سمیره جان میگه سراش در نام امینه بچه محمد نام داره نه پجان چی با خفه شدم شما بهترین انسانی انا در دودرکم سبقت تو با احمد بهترینی دودر جان این ما دودر میگیم شما را ما خواهر میگیم یا تای دیگران یا یگون تا خفه نیستم ما هم خیلی انسانم که گفتی گپا چی خفه نمیشم کسی به سبب و به یگون چی نه یا خواهر یا اپا میشم گپ نیست خواهر جان زنده باشه خوش آمدی کلیتت بتون مگه کلیت در کارت باشه سخن که کلیتت میتون سمیره چد بالای ورمه میگوی ای اوخه پرمای فیرق یوتوب قطعه که خواهر جان نه که با خیلی اگون بار نکدم نمیدونم چی خیلی میکنیم در دوستان تیوه مرغا اومدین امینه همه جا بوده دوستان چی داره افیر داره حرامی را بگو نامی محمد نگیره در زبانش دورای وطن میگه دورای وطن اپا جان افیر رفتم سلام علیک کردم هیچ که نبود مرم رفتم من سلام علیک کردم بیچاره سلام علیک نگرفتم من برآمدم برای خودم افیر داشتم آمدم نمیدونم دیگه در سلام علیک گرفت نگرفت که من خودم برآمدم بختوار سیلکش نام کنی دورای وطن میگه نامی اساسیش محمد های بختوار ای صدقه نامی محمدش کنی ندیدم اسماعیل جون اکو موندی مایلش کلیت بتون دورای وطن کیره میگی اپا سمیره لایک موندم دورای وطن اسماعیل جون میگم با خدا در جان قینسون بهترینی نخوتم خود بگویم ما خفه شده ای کدوم سبب اینقدر افیران ما اشتراک میکنیم ما رو دستگیری میکنی نخود که ما خفه شدیم زنهای مهربان بعد افیر مرحمت به کانال ما مهمان شوید زنده باشید چی بنه خواهر جان انشالله که میدونیم مهمان میشیم زویزده خدا گیره کاراتا کو آبونش آمده سروش قصهش نمیگه خیلی اگه نه شما سیلکات نامونده یک دیگر تا مهمان شدن بگیریم من برم نماز ما بخونم و میم زویزده بشکو بعد برم مهمانی سمیره کجا میره مهمانی با
اپا نماز خونی برای ما یک دوستان تیوی خبر گیری بریم. ما به خدا همین اپا ها را حرمت میکنم، دستگیری میکنم. زنده باشی دادر جان. به خدا میگم که این گپ گفتی به خدا چی شیدم نخو که ما را دستگیری میکنی. نه گناه داشته باشی خیر میگی که ها گناه کدگی من می اپای من خفه نخود تو همین سخن بگو که اپا من خفه شده. من هیچ وقت کسی خفه نمیشم. اپا جان من آبونه شدم زویزده من در شده باشی رحمت الله دادر جان ای خواهرک اپاش انشالله که ما اگر شده باشی کمین به ما خواهر جان که من شدگی ما بدم دستگیریت کنم. добрый день, салом созин тинҷи ҳамакаса 42 лайк мерам аку хов дорум дар хоҳарам садқа ва алайкум ассалом хоҳараки қанду шоколаду мармалад наботову хуш омадӣ саломатият хубаи фарзандакот созан раҳмати алло барои лайкат хоҳарҷон зиндаву сарбаланд бошӣ ки вақта дариқ надошта ховта мепаронӣ миёи каме ҳам боша иштирок мекунӣ хоҳарҷон зиндаву саломат бошӣ миннатдорум хоҳарҷон ку ҳамо силкаи дӯстон тв партуен раве ҳо агар чӣ кине раве марам эфира бикушам хай намоз ма бихонам ба марам медров насиб боша. исмоилҷон зинда боши додарҷон морам шуморо ҳурмат мекунем. бале додарҷон ту шахси беҳтарини инсони беҳтарини падари беҳтарини додари беҳтарини додарҷон бихӯр бига айшоти апоҳот зинда бошӣ додарҷон. майлеш апаҷон гап нест хоҳарак апаш добри ку меҳмон шавем барравем апаҷон. исмоилҷон мегам неки силкотуна кадоме силкотуна монден хоҳарако удалит кунем. раҳмати калон апаҷон барои суханои меҳрубонатон. зинда боши хоҳарак. шави ҷумъа муборакат боша хоҳарҷон. бира хова бизан. хай мегӯям ку одамия ягон сухани ноҷо ягон салом ягон тата дертарак ҷавоб додам ё ки саломи ягон тата дертарак алеҳ гирифтам мебахшем. дар ин рӯзи ҷумъа беҳтарин рӯзай мебахшем. кадомета агар ягон вай када бошам хоҳарако додарако ки ғайбати мара дора воҳ дар додарам садқа нахо ғайбат кунем. апа эфир кадаю видео монда ама ба дигар телефоном бо охи эфира дидеестам дааму эфир не даи каналам охи даи телефоном ина хондаестам тун хай ман рафтам киҷо мера дӯстон дар додарам садқа инишам дуромада мега ки мара ғайба дорам. раҳмат як бори дигар шумодан муборак бошад рӯзи саиди ҷумъа апаҷон. раҳмати алло хоҳараки апаш гӯшош алло гирифтае чӣ давида омадае. самира мегӯяд тай попо кароче ҳамин амина биё бигем ҳа муҳаммад ӯ бача ҳай. охи вақтовар ту гуфтӣ ки ман қапидам чун шармандашон кардам дигар намеоям ку. добрый ден ашалом апаҷон шожи хуби дӯстон медиҳам. хеле одамо вақтовар додарҷон на шарм доранд на ҳаё доранд. мега битарс аз он одаме ки наметарсад аз худо. исмоилҷон ман ҳастум шумода добрый ден мега дӯстон гуноҳи худмон камай бо тура ғайбат кунем. исмоилҷон мега хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо якто бошем. звезда мега раҳмати алло хоҳарҷони азиз шумо низ дар паноҳи аллои меҳрубон бошед. шабои хуш хобои раҳмонӣ. шаби саиди ҷумъа муборакат боша хоҳарҷон. ҳар муроду мақсаде доред бигзор дар ҳамин шаби ҷумъа амалӣ бигардад. омин. бахтовар ту дар бораи фарҳод гап зад дӯстон мега ҳозир разбори сахт шидеста бо
اسماعیل دوستان میده میگه زویزده شیدم شو شیدم تا میگه شو شمارم. سمیره میگه دوبری رحمت زنده باشی نپجان. اسماعیل میگه بختاور در کجا بازار. سمیره سوما میگه هزار رحمت زویزده میگه فرهاد و محمد در کانال دوستان تیوی اومدگیان. بختاور میگه بختاور در کجا رازبار مرم برم. در کانال دوستان تیوی میگه بیچاره هم دوستان تیوی را خیر میکشم. سلام دوستان میگه سازین تینجین добрый день میگه. بزیبده به خدای یورا کی نمیبینه یوتیوب نمیبینه خیلی آدم را. فرهاد نامی کانال شکو نامی کانالش چیه راست میگه بختاور نامی کانالاشون بگو که یکی بکویم یویمشون. در کانال دوستان تیوی افیر نیست کو میگه. ما برم نماز بخونم. اگر رفتنی باشه چیکنه ما وای کنم افیر بکشم کو کانالی که بداریم چیگه پیدا اوجا. ما رفتم در پناه الله باشین همتون در خوابای خوش چشمام محکم شدیسته بیفرایم بخشش زیاد همتون در یکی جواب داده جواب نداده باشم. گپ نیست دادم چهار نیم نکن کیره چهاری نکدم 300 سکونده آخه چیاشون موندگی دادر جان و یاشون سیلکاشون چهار نیست در کانالی دوستان تیوی افیر نیست کنم چهار نیست خشرو بخون 300 سکونده نیسوندگی. امینه ینگه جان کجا شدی؟ آخه سیلکو رو دالید کدن نمیشه و ما چیشو میکنیم بغیر 300 سکونده یکون چی کدن نمیشه دیگه. بختاور در جای نفهمیدیم دیگه بختاور دادم. ما رفتم پجون میو در مایلی که دادر جان رحمت برای دستگیری دادر کبش گپ نیست خوبای خوش شبای خوبای رحمانی شبای خوش دادر جان یک بار دیگه خوش آمدی. گپ نیست برای خوره دادر جان میترسم مرم 800 روی نکنی حالی روید میکنم موزی سیلکود موندگی ازیق نشد که برامدی جاش داد روید میکنم خیلی سیلکوتون موندگی دادر جان ما باید که یورا اود کنم ایتا که
به درخشید سیوکو تای چی برفت کو کیه ده همیجا دست برداره چی کنم افیر قطع کنم سیوکو نه ایت نیستش خوی کبیسم کو کیه ده همی افیر دست برداره ما بکشم اگه افیره و عقلم سیوکو کدگی بودم غازی نیازی وای غازی نیازی قازی نیازی غازی نیاز خود نبرد خوش آمدی همی جای خود نبرد و در یپش غازی نیازی امینه یانگه کو بیو خبش که قدم یانگه با نایخته دیجینی کنم بشینی با بهادر خود نبرد چی؟ نگی جون یادم همه برفتن چی رازبور اپا جون ترک رفتم خیلی یکی امینه بیا ایتنی ما چور هیچ گپ نیست من نمیدونم همه برفتم در کانال دوستان گفتم کجا رفتن رازبور مرم برم کلا و پوست بزنم و خواب بکنم بیامورم خواب چه قدیسته دوستان تیوی را نمیدونی کانالش چی نون شالیش کدگه چون چی کدگه نشید کدگه به نمیدونم رازبور گفت بختوار همه رازبور رفتن ها ای خی این روز امینه یانگه نامده که برم در وردم کانالش همه رازبور رفتن خیلی که دوستان دادر جان خوش آمدین خوش باشی شبای خوش خوبای رحمانی 10 باشیدم تریب گفتیستم من نمازخانی گفتم میخیزم نباشیدم هیچ کی نباشه کنه یکی را بکشن 3 کس و فکرم هر دش داده تلفن خودمون یا تریگه با فکرم بهادر تیه بلو نزوری به حق ما دو کنیم دوی نیک نیده پا
иншолло додарҷон, иншолло дуогӯ ҳастам додаракапаш. Хайри бо 5 одам шид. Мегӯм бикшимш бо 5 кас шид. майли баҳодор додарҷон, раҳмати Аллоҳ худтона нигоҳ кунем. хобои раҳмонию шабои хуш додарҷон. бикшим киё зибо амҷа меоянд разбор. накаш мо рафтан гирёзи одамо баъди разбор меян не додарҷон ду. Сера оно соати камо метад додарҷон. намедонам соат кам метад, кам додиста. 13, 17 ай 20 боло наметад. чанд соат додиста? ин амирӯз сайрӣ кардам 13 соатам дод. аз 3 соат 4 соат зиёд мекунам, ба худо соат кам метад. қази қишидам ки нахоҳ қас рӯзи рӯз меҷа ки кам метад. барои мо тез аму канало чизоҳои мешидам ба амхали баён мекардам. ба ӯ созтар медод ба худо ба хеле чизо программо қадӣ. ҳам одаморо мепурси ягон кас намегӯяд ки чӣ бехелия. ҳеҷ қоил намешавад ки чанд соатӣ вайро метад. мумкин одам каме барои ҳамон намедонам. ай ман имрӯз 52 соат додай. эфир кардабди ягане? не ман ай эфирм мегӯм, ай эфирам кам додай 13 соат. ҳозир аиш намедонам чанд соат метад. просто барои чӣ мегӯӣ гап мезанӣ. ҳичи соати бисёр метад. барои но одам дилш месӯзад. плейлист қатъи эфир. соз додад. ҳар рӯзам қай буда мошалло беҳтарин. кай эфир карди имрӯз? мо надидим эфиртан. фаҳмидам рӯз кардагида. ба программа кун эфир. охи натонистам ба ӯ программа. медони ӯ программа медрои ку намедони медрои ким чӣ мега вай ту вай данеста ютуб да ким чӣ кадаги неста мега чунки чӣ нафаҳмидам ростига ман қадар омадам натонистам ба ӯ када. вай мепурса мега чӣ короче недоступен мега.
مایل پس شبای خوش مایلی دادر جان شما در منچونی شبای خوش خوابای رحمانی دادر جان مرم بکشم نماز ما بخونم که نماز و وقتش میگذرم. در پناه الله باشی. خدا حافظ. خیر مکشتم شکنی.